ben afidie no na dia futusem na yenko enko yanim pa Asem Mpe Nipa panyina tena se sanso na ye producer nso e wo fie ade se ne nsema ye wo no ano odene ano ohye me ba ya mbetro story no awase agume ene ye wo nkomodi dikache onua no nka nche ni nua se Sompa Asem Mpe Nipa fo no atena se ye wo nsem de ba na nti omoma afidie no na niema enkotote emfa ema ye nyina akwamsi a ho a Kevin oyata obo adwuma bia se eniama bekon akọ nanim de ama ye nyina sanso ena eye okoba jasi simprimu ono se TV ne so ye awradi nyanne koba jasi no obo adwuma David ono so ebo adwuma one kungoliat no obo adwuma won kramamu a je se esewani se okaje wo hini yire metia no ba bi wo bia enua ba no kan ya hono no se di wade fum ozi abrabo no eyu ba bi akoba bi ne senti no wo ko bonkra yeso yemo se ekurum wo hini yire maami ya bu akuasi ama urade nyankopon nhyira Asem Mpe Nipa ye host ofosu aboade ni ntri fosu bi wo bia so ono so nyame nhyira no na adwuma ne nkotote na efiada ye de baton na mame se betuma tumrika no se mintimi ntu atome nte wo se agya mono ta machi na afi ye tuko na niema ekotote de maye Asem Mpe Nipa panyina tiase ene wa hye ne casual kama we crafty obu ne kona ne kon atwitwa sika kran na nidi da wiem se ne na de ayera no ne no wo pewela niema ekotote saazo ena eye kokoza differential ne hododo no antimi ama enti ni senior producer eye nkwantabisa Isaac ofia ha ne no obo ya chido mama niema akotote azuka eta ya chine yedidumade yi brawo ye ku akoye ne mu pa ene afutusem da ho aye de bramu a chese afutusem no ano edene upewu mpezo so otie ne yede bobra esenti no so da ho a chiri yede afutusem no bra ne akoye ne story said da ho no ano ode me pese me bosu sesie me mpe so me bosu sesie akoye fa so de da funu kura nti ya na ye ka so obi awu aseche ne sei yenim enkane no sei na emu etie sei na nipa nhunu fa efunu ho na mpokura no na suro ene ehu ben na eda funu ho ene ibedi nkomo na fiade because fiade nkofo yi omamu na niam atima kotote dia ma ye nyina ebiem ye firi ho no ni asa ababiem so asa ababusa se yanya ya sante kotokoni supporter kase a wuye ensem kase bia beda ne fie ho atesa no odene pole asem na mekan pole ne kura na ebe hu se ni din no nye pole no ye na bodini ne din ankasa so ene be pia bonte abusua kasa eyira kasa asante kotoko hene so ye be se na ono so be kasa ene nkomo no ano ehye mamma mure mfi se kotoko hene kan se so support ni team nko ade obehwe ne ma no ahwe na busua e de ama no eye na yire a ogya ne ho ene ma wo na tia faza sampa so sante kotoko ntinta su mfa nta hye manfenti no wa start na busua nsi boy se ne amomo dwene nya sa na tie na de na wo ndi abusua kasa ye be kwa ba na ye de no so abahwim di ne komo ede ewo fia ansana na edidi su nyina no ye de abramo mekoso akai wo se transit say ya 21st clinic uyi ni mu enye yiwu sa clinic ba tan no ebo adwuma papa ehwia ha na odi ni dwuma ho ehwia ha na brosan ne so na ne Sompa TV we enti ehwia ha de 21st clinic no age ne ho din pa oseme nkanjo za sciatica ya de etetewa okotri na a mistake kase menye bi wo wiase aba ye da se sciatica e hawo na obekotri 21st clinic akọ clinic bia kobasa ede wo hawo oyene ene amane kase ene beba ne se ntime bo kokoma ka kire wo se sciatica na etetewa eso sisi eso to ase onantu onankoko mu a mbacho 21st clinic na esa lead to stroke ntime mfa ni agoro maame ne nante kakra bi ano abre obonso abu nkotodwe gina baabi etra bi so obonso abopeg kakra twe container bi na ne nsakura ne kotodwe sciatica na etotwe no epacho fa maame ne bra wo abrochira wo de soma busuafo no se ofabo advert bi atoma koma so ndime baba behwe be so ye hwe keke 21st clinic be sa yade amasumdi abapa wo number no ene David nso 0540 311 0540 311 ofrom mo mbeboa 3 eco capsules semen kancho se eba koko yade ye pa akoti na mistake kase menye bida so be ma koko adi du ho pa bro nim se 3 eco capsules wo ho ekoba ne sa umema ye beba fam unyo ba ntimi mpim ne ye afi uja na ye moja bedi eche wo akokobu be pie achiri wase ye mistake menye bida ekoba ne sa sha atade kura akokobu ni ntibo se moja kekam aso wabu nsa mpacho tumidi kabra
na 3A form koko aduro ne ma ase capsules instead of becho sa na abenom no a wo asomdie pa na wo ahoto pa enti mpacho ni die kwa so mesrew kwadi 3A koko capsules ne bi na emwa wo penchiremu a twan me die ya won number na da fidie no so no 0546 107 number ba ko ede pa no 0546 107 fret ko 3A koko capsules for bedo so tabita clinic se men kan to se bra odu wani a che sokoban kwan so ye fra ba bi sin this junction wose de na apese oye massaging ana ya de hudu bebra mintimi modini mpacho wo ho asa obofuno o setimi ko so sa de no ana o sa ya de no wahunu se tetew fibroid tetewa tabita se men kan to se tumdika na bra ya de bebre ne kan wa ya amoso ente se wonsa tutumdika form number na frɛ tabita mudini ye me de bia mo no so ben me pese me ba na mo hwɛ me ya de ombefa no magye amane ma akotote de ama wo number ne 0260 19 62 19 0260 19 62 19 ko no mo ana ne ma enkotote mfama kitima Herbal Center kitima ono owabu akwa Methodist asore na achi hwa ebu akwa Methodist Church achiri hwa edunya duru ebu akwa so hwe papa na efre ne kitima no sa papa we no bi kidney proye doctor so nko fie nko wu ye nam ye Asem Mpe Nipa mpanimfo e bi so dimirika ko kitima so ye kitima semetima sa ampa o de bibidro krojen sae ma me nkoda aso ase a okona sori akoda ase no yi kitima ama yesu si akwatafo du no misamo yade ba ko pe na aba nkro ne wo he nti kitima ya wasa kan haba wo mama me ne prowi ndi abrabo mu no e kire papa we bia wa be okwa di nokore wodi nokore di nku akọ papa we aso ya wo ubenya asomdi yade na obi aso wu no ti na me sheda kire mu sa no ugodu no aho beto na mu hoto wa obi anka wu a wanya ahoto no wani je ye different no ma papa na ni agye na ne ma akoto te di ama kitima se me ngancho zo penchire mu fa na yare sa ho a 0246 914 717 0246 914 717 ko hu kitima na ne ma akoto te mfama wo bo Herbal sa doctor we okura bibi etese pen wo so pen ni mu sa na scan body ni na akyerese wo adwene next 2 years betima abodam na akyerese wakoma no moja begina baabi ufe moje ko trim ne nkoyie na akyerese osisi ni wanya pains bi wo ho na ono asa ma oduro de atu ase ne machine ye correct nti ya akọ ne kodan no hwe ne ne ma nkoto tempama obo na de preke ze pada ne bae e na osade odin bites bae number is 0249 761508 0249 761508 and after 0550 19 15 14 0550 19 15 14 for no na ne ma nkoto tempama edusa Herbal Center maami edusa obo adwuma papa omusi edusa wosan ho onye yie maami edusa na ono so adwo so papa edusa firi se woni ne kunu ne kabom ye omoduro nti bible so kan se ba nu nya kabom a they are strong and they are good to go nti maami we ne kunu duro no ano de ne papa maami no de achachade ba no na ne kunu de etwode e ba omo kabom penese yare sano a na omo nam kwa so nti maami edusa se men kan tro se fa ne number ne frɛ ne ma nkoto timfama number ne 0550 0557009825 0557009825 0550 0557009824 0550 9824 05579824 ofrena obejo so na niema akotote diama last one kura na afi yewura yensem ho no semence mine no omna di agan e baaye no wose onene tewo na sebeta fracha wo ho kani opima ensi ase ho kani peso odwane jawa ye frɛ no agan wose bra baji bi agan de odi mawa na wantimi anten awo yira ese wa na yesunsun semence force tumika bro maso ye nya agan ne nko a wose koko teteo pacho malaria teteo e omo ho osa omo ne ton chako ho ahwani no wo ma yare sabia che ano tenepa wonum bie no bonse ekunkuru bie wo yam cheko no sa cheko no udi poison kura na hunu ntem num bia eko ni nyina ya samans for tumedika ko makachi no mo wo number ni 0240 61 6061 0240 61 60 61 no mo 0205 57 35 55 okwa ombejo so na niema
akotote dia ma kwakumbacho bibia boko dia kwaku bibia boko anya boko kra ukoka kire wan bibia wo ye to ye ni sa eni Ghana fufuru bia nti yetia na Nyankopon Brother Foster ti ma bie radio abie TV na yetim betra kasa na so opportunity ni yenya na me dia ma ye nti bibi koso a ye betra na yetimi aka na ye dia aboa Ghana nya Brother Foster ne nkwaso Nyankopon hye yefu na wo bai na nne yetia ye kasa yi na ono so nam no so ne yensu ensa koya no ne mpanimfo da omu nyina ahye bibia boko krofo a omutie ne ye chia wo mu senior college no wo mu a yete wo mu nka che nyina wo mu mra ye nko ba bia kwaku egusuka se Sompa ya na obise ye minyamu egusu bodawuro ye se ye nko ba bia wa ha na me akra mete akra me TV na menya na mo me scanning sa scanning no ya na ai maamefo ne ntiase ba modern man kwankwa na ewo fie no frɛ wo mu na fa remote no ade ne edi chinchim no fa ma ne sɛ o pɛ Sompa aha na kwankwa ndo mu nimu kwa gunim sɛ me fon me ba Kevin akora no woni me fon mu kyɛn me aha nti o hu kwankwa na o si o pɛ o mfa nto Sompa ma o pɛ aha obɛ no kama wo benya ye nti ba modern na ye nkɔ ye nim na aha ne edu fiada se na manfo afie na na obi frɛ me se e ka no ko na nke fiada du ko so edu fiada ya na nipa epe futusem aha na omunya bibi no mo de kodi weekend no enu nti no ye be ne sanso amama ne nipa na wo ka asa na na efiada ne nsem bebre ye be suade ya de bi na be de suade waguma men ka sembu asantemamu ha ma hwe no ma bi wo de kwa wa ye ke wono keti ya ho ekwa bi eda ho no ede ko ade bi school na chi ekosi for junction no sa keti a mo sign board no se kwa bi da ko aso ase kosi prempa assembly ho me so bridge bi ho ahomte enye ukohwe aye pa ho na police for ne tagina no keti a ho no ahomte for junction ebi ko ne sei ana ebi ko straight aba makum aba ko sanse ne aba otumfo mo na ba ko afa ko ti se de ko pre na ba ko so ko keti a ndi prempe assembly ho de awurade Nyankopon okay wagu obeka sempanifo bi ntikuro yi mu na na mbusa se ho ya sede na ese se wo ye hwe me ofase bi free Germany bai ko ma mchiro ba ko bi nkan won edi nkomo breko ahodo atinga janshi usane se ne akola meta ho na usane la meta wase ne nka wo branch ne edi ubeko santase atasuma so fu panyini bi kura si na solisi wo sa bridge ne ya na petrol team ko gina wo ba bridge na bua mnaka ba bi kitua bi aka na efa asori nda so wo mahu kroma mpanimfo ahu kwaku menim ne ebesi next time kwaku be se ne se aposifo ne gina ho no mo direct cars ne eduru saa ho no yese wo mra na wo car ni mu ofo ma wawu kikem chese wo hwa omo ka so mo yi a enteki bi a one day kura o oni se ye be ma na wo no ene be ma na che abo na bubu ama ho no chese can't mi mfa ho especially omo ko akosi afa ho ya ofri me fan se bebi a de na otumfo ayi na agege no wo di free ayi asoase ba no na ye se besene ko a untimi nko e be se kro mu afon point for de na se de se so mo ye no umi enko yim na ye mpe covid ni bi nhyem ni yenye ni ye ya e be ye yi insu anam wo nyina ebu fa nchen na daruma ana de to so wo ko Virginia stadium ho na traffic isi ho na traffic no asai be si ne yensansi etu awudu no anhwe ye Virginia ho no stadium ho asafo Virginia ho na traffic ho yemu sasa traffic na wai kwa kuna ho mukase dabi wasani atinga junction se wo ko kase no baby subi na no bridge na ho wo mu se de tie awurade achia ne pansa awurade ye besre asuo subi o Garden City asem na ye kan yo enti ye srem regional minister wa ba wadaro ma de na sede because na nsen na menka manfo ye jato ye fe ne sei dumu imam hoshi
me hu ne recording bi no ne fire service for no was in the sure car na so munim say nsuo ni mo amade be si wo ye it is a nim say guard city say ye okay dia why sade say sa no ma ne wo ye serious adaroma momi ehwe ne kumase mfa ne tampa mfra na okese te krom ha okese wo kremu na ono so ye na nimonyam opem so ye nye na nimonyam ye benya chance say opportunity ye nya ye so ye betimi di aboa no aha ti ehwe kwakuna tiko ewai ka ye friend tiko your sister ni mo obusa asem ma dwene wa na say tiko ma twitwa ne scratch anaze mind dey because ma hwa ka tiko e bai pa mama for toy pa wotefo etim pese me busa mo ka ye friend tiko ewai mi hu bi wo kroi mu tiko na no so me amenda wo do bi amenda wo sa ka ka so bi abenya tiko pa nkoko brekum nkoko so bi ho sa ba bi e wo pa na me chiro yo brekum tachiman na wako omfro say ba bi otumfo kosi ehini baby tiko ni bi na okay ya baby ya kame pa bo yo we see you so na baby cash ya fa some of us we see you na jimi ne wona ana doctor dey make how me tiko away tiko timi your sister go for ka e ba ya amafo toy pa the fuel consumption wo form but na ira system nim ba baby am church dey bi wo pa sa ai na kumase so amafo to bi pa away kumase for the end ya esisifie I really as if from say Kim Gogu. Kevin, where do you know? We almost nyas me wo ho. E je se bibia betwam. We bi ni o. Kevin, where do you go fa na? E Africa. Kevin be di bangu che tiku fo na ayesa. Ni e Africa. Na se betu na bedwa na se na ka tiku. Kuma se na bi wa pa we na dance die kase ne se ne a open ne no. Anya no obi be hia na china. Okay. Ndi abrabo wo bo ani obi na no mo ani mmere. Mo ani mmere. Ko china bi ade be ba na e fa china. Tiko ne si wono. So e ba bi na we kura ya twere guani mo customer. We some say guani mo. E ba na 100 million no. We don't say come am say ne papa to obi pen. Say do nim car. Kai papa ni private no. We so say doctor danke kura we say me cash what to obi da. The first car. And the first car. Yeah, according to Dr. Dank, according to Nkobe, afeni ade afutusa mo bram na afi ye bo akwa no nti bacho men no je ni nti ade bia me ka to se men no je ni se doctor na ye de na ebro no ye doctor bia asem nto na ehun ne so mfa so but asem nya to abo se ade of akan ya me de to we abo amen nti da me ka to se ya save doctor number 2 ehia won na ebe hia wo china me to we se sie me wa doctor fo kuku dam 3 ena mo asofo a mejuom de akukudam 3 ena mo ye nananom som no nkofo a mejuom di 3 minim ni obi atimi ye ntima kan kire me yere se so hu zade we yato me ha na fa meko mabusuafo ka de mentie me wu aye nyame ne pese ofre me omudi wateme manen hawo ba wo jai mom dum ko ba bi omope na odum nko wo be fa me a me kra kra mfa nchewo uyo nipa na won kwan wo so sua se nyansa no because a doctor for be good on we ya yale na chiw na kase enye yie na woni control no abusuani bi owo ba yie betam akọ ne yonko ba ifo doctor bi wo amoma komia waku ntem ba na oni so do kwa yale he etimiti mani achina se wofa ehunu se Dr. Dank de me yale na akọ abibiduro kwa so a onya me bone ene a doctor hoduofuo mienu bi ka ne ho enam de mani achina ehunu se nananom ho no so no menu kase si asa okọ eye me ame papa a wo tekachi he ya do na ho a mini problem ana osan ho a Dr. Kodua mini problem ono so ya spiritualist a eno so hu so obi na eye mbibi wo fa bodam ade bi wonti ase a me yero tam me asa angofo mi wo tra mo ade mamu emfo obi a ho wo wi ase asua sa na yema no ene doctor akase na make omo asem ba ko na betra Dr. Danka da biara da me yere yare me so ne nsa doctor na abedi adanse ya wura ho ono a check ye no me ndo ni abafie ni ababa nnom tim hu doctor no mani age sanse wakwadini mu no wonim de reason being ne se wako school na wie doctrine course no wa wie no 20 years ni experience ni deep na for bi ono ana yare sabia nso so 15 years mu ni awura yi na ye 14 years ni 15 mu ni we ya which is afene kwa wie ya obedi ni 15 years no ama ne ma akotote ne ye da wono hono se na yare sabia so obi akọ ho ye se wahwede ne nkwa ensida na ensi nso da yes
oba o head your condition edru edi wo bebro ma abusua mmoka bebo mama ne se bi odru ne de munyi wi nkoma ne kakra akanyame se ebebo emmoa nso so a onha ne ho kra nkomo odru nti mpacho ko na ne doctor nkotetu nkomo na niema emmoa wo pa mpacho pachi na doctor wo pachi tre de ho no a na doctor wo ase onya koduru ho a ubusa akura so he doctor danka wo be kire na wakona ka chi na niema akototi de ma doctor wo fie ha ya ne kotetu nkomo emu hwampa na enen de obaye no owo no o de doctor mpacho bibia boko de oh yeho adom bibia boko waso ye boko boko pa o se free screen na start yes Monday no yes yankopon bo chana na yewi na wa oni am I busy until last week my hand and told na enne ye be wie kra san se enne ne chana na yewi nti aye gidi won maso for de bibia sha se na e be wie na ye awie no aye gidi nti wa wo te ye a wo maaye no ana ye ka cho se tu anamo na bra bra na be check ni pedue no hwe ni aye wo free o bana bibi hawa eno na ne ye ba be hwe na ye o so otua watua yes so check up ni de bibi aye free na eni gisem ne se you ni pedue we say you akwan yare fa so ye ba communicable disease okay you can communicable disease no be ne pressure diabetes high cholesterol ene nyarwa hodo na esu mu ana ebe so akoma na ebeku okay sa yare no di are ho ne se etoda ibi wo kra wo maami wo bi wo nana wo bi a wo moja mu no a wotimi nya bi nti woto wonom wo ho den wadwene wo se yare bi eni wo so nanso communicable disease betimi aka wa wo hu your mother na se yare ba ko okum ni papa eye silent killer eye pressure diabetes high cholesterol eto da obu won mo hwese de ositi a onye nipa kese ento wote nka se menye nipa kese de be na cholesterol okay nanso cholesterol no batade ni betima kwata bebi ense etai na ekotai ho a moja ntimi nko because asoso intiri na moja fe mu no na afi ede woto wa no sana pressure no nso obu won ma lifestyle encheni a odi exercise a wontumi nye ebetuma na pressure shutu up na eshutu up nso a ebetumi aka wakoma na aka wadwene no anya stroke nti se pressure kosoro diabetes kosoro na wa hwe ntuti edu stroke neba wa nya check up a unhu ye na moyi se wo pressure kosoro unhu daje so ye check up ade ba akwa ha nkofo no se ni tie ne ya o mitie mi yo ne dem tie mi yo no akoto painkiller no wa no ni tie ne ya ne ya no so ni ma de kwa ma ni tie ne ya ne ya na so anum painkiller to so you okay eto da yeti na ya na pressure e koso do ma yeti ya na wan hwa check ya ebetimi eku enti na ka cha obi bia se blood bay free screening ni bi free screening nya obi o yare nko a woto na wo hu so ote apo no be check e bia na bibi koso ni pedua no ma wonim na ye hwa ase ni nsi ano ntem na wo ntimi nto eno danche apart from communicable disease or infections e wo ho infections na kwa de ehu na say covid buy say na infection wo chia obi o covid ni bi ana say wo so gate mu na wo so gate mu na do sa ko hwene wani ana onum a no anya bi infection na infection ni ba ko ye the friend of sexually transmitted infection ene enya na enemu no ya lebeti say syphilis ebetimi ayew ama obema ho nyina gunsa wo yo ba wase nyina gunsa wo ye nipa wo se wo hunam nyina atimi gunsa betimi ama osire mo gunsa ensa no nso ebe hyehyɛ nsuo ne paya bebi ebe bia na ayo wan hwe ya be kasa yensa bi na egumi ni pedua no keke ade na nsa egugu me sa na ade nku asirim ne ko ekwa ade a eka no se moja no infection abem e wo so kohwe ade kora ma infection aba o moja no na so bebre on medi nku fa so na enya kwa na eje akiridi na no na sa yare ne yesefele sa ebetuma ma woni afra wo eja na wo so nsa ne ba mama ne ko no akoche di peduanim na ekọ akose weni ebetimi atake wonkase na abobo nkase ni mutokuru na ede wo hawa brew ebetimi atake wo yoba ebetimi atake wa wode afọ onyinsi ano wapon na nyinsa ni ntimemba wo ye be me betima ma obe ma hya ase afon na ye kete ahodi mbem oba da ho ntimi nko ho ebetimi agya osisi yare nso osisi betima yo ya ebetima ma wo ho na video mu nyina ahyew video no so ma de kwama video no hyew no awan hwa be ka so bi kwa na atu obi eno ne ka cho se sapro no bi ye wabla flu screen na ye ni bi wochena ana last day wochena pa ho a ebe edwuma free monday e ko ba ndenye free screen bi and normal service na ye de mana ana ye de be mam Mr. was our problem si bia ye telephone numbers na good screen ni sui ebi ana ot came
0244 0244 01 75 56 0244 01 75 56 and 0266 59 33 0266 59 30 obi wo ho a o se doctor wo ba o ta ka mema yare ho so on ka ma yare e ma o yare be fe bacterial vaginosis sa bacterial vaginosis no eno enye infection nanso e ha ma bebre oba e ma bebre wo mo pese o mo wo ho a o mo horo o mase a o mo di nsemme na bi obebu wa hweda nsemme na bi ko yare no de horo na se pese echi ho ye kama obi wo ko de duro no de hye na se aha wa kote na danfo bi de duro bi hye na se ma na se chie nti ono so ko pese duro bi de hye na se ma na se achi aha nhwe mother na di se ma omode niam ahye o ma se nyina no mbenya re be fe bacterial vaginosis sa bacterial vaginosis no yankopon bo ma no wo siesie ma na hemfie wo se bibi e fe vaginal flora wo de emo bi e from bacteria yeast cells any ade na wo ho intama oba bia na se ye acidic iti na bo se be ma no oba hye na oba na se atoto na be ma na timi abo wura ho na aye kama aha wa ma ho ya acidic nti se de be ya e be ma de bia emo na bo oba no ho ban na ma bi ni mo ho no ma ai san so mo pese mas ye neat nti o mo de nyama hye wa ma emo na mo ho na o me good bacteria na e wo so mo kuti anyarwa o mu aha no mu wu ja se ye wo Sompa fie kese na mo security fo wa ha na maka ko spray bi a spirit fo no home a na o mo de da aha se security fo no home na o mo de da then be later o mbewu akonfo be wura fia because security ni bi no obo ho ban bi ni se bacteria papa na wo manas ni wu a na bacteria born in na omo do me infection no ma be take place to most o ma be do so achen bacteria papa na wo se bo man ho ban na ade etade ban se ba sa abo so ba no wo yo ba wo ye need pass na enka abanase aha nti obo so ho no sa se enka nso gu na enka bi ba aha obo se ne ninje na brasa bacteria no so ewu na bad bacteria ana take over no e ma o man nya infection foforo so ni be me bi hye na be ma no gonorrhea keto bi a o no de ama no wani be hye no o se fle keto bi no because bi enu a e bo no ban aha nti bo se onya infection to be bo sa ma onya growth bibi anyini wona se wo na o de saka na so to bibi aba be hye wo oni no kunu kura hye mu am ohun se na ya se ye ne ya sa de no bacterial vaginosis na this problem ne ba e ma bi mo obo sa fi na chimako mu o ho ana na chimako na sizi ha wo se bu abe 2 months 3 months obi ko 6 years na o nchimai ono onye family planning ono so a onye obi a wo ma akola nufuo na so chima na na mma ono so a de bra nya mpa ho aha ni nyina ye infection na aba no na de sa wo ha no aba e ba sa bo so bebu na ne sisi mu ye ne ya na obre afei ne kunu ko no ho kra ne kunu ne ni je ko ma na se ye bie aha anti eni ji ankasa de ebi ni fie wo yo ba na wo sa problem ni bia de me ka to so to na mo na bra dank Herbal complex e wo trede wo si trede junction no so a wo se me kwa danke ba wo benya taxi na plage do beba e ma bebre e bre pa e to da bo so ba bu on ma won ti asese se do si ni te fa no ade tina nukunu ntimi ntina no ho na nukunu wa chana nukunu wa ha on ti ase e ye sa problem ni bebre na ma mema ni bebre entre fie no to ana mo na bre aso yo ne hwe ma sa na mema ni bi so ono ma ne be ma no eje wo mu no asa edu so oguso amana dum enti wona mo se be ma de no so onye be ma na yire nko ananim so onye be ma na de ye araho ne se sa be ma no na yire kasa no ye so kasa bi pe no na yire na boni nya hwedi se eh kwano tu wo ye be ma aha nti oni anu wo fi ho no de ye ka ne se ni ma bebre na koso ni pedua ma me ma ye be ma se wo ni pedua no bibi tochima wo ba bia e betwa ma me ma sama kofom na eno ne ye se bra dank Herbal wo ye be ma na hu se wo ho de se be ma kofom wo ho be ma sori gina ho na jonso de wo wudu so we ya na ho adwojo wo be ma soli gina honom na emu aye boya te said bibia edua ye de rubber ana ahye ho ahodin bia anim to ana mana bra aso honom wo be ma wo no yiri hie ma within seconds no we jam bra aso honom yo niam ahodo bia ma mema ye sa obi ni mo honom e ba sa okoto aduro no wanom se na be obetimi ni yire hia wo ye sa wo kum ni pedua no because betma twakoma no wuda ho ye ka to se bra ye fa fidie nchako ne hu ade a akoso sa problem ne dia ma wo ne ma wodu papa ebetu ase ama wo atimi ato enu ntimi se problem se ye koso oni pedua num se ye pressure se stroke na wenya se ye sikire yare
say ye enemu yare na aba so so be masem na akofom so ye oba won se nka bia ba wo ho problem aba oni peduanum hwe telephone numbers na frɛ ye 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 ye wo trade fofaka usu besu wa trade junction usu trade junction aso me ko danke ba obenya taxi ana plage a odo beba afen so yo nyo odwaso ye dro baako ye fe ne dan gaslo ke ba mixture obi a wonya stomach upset ye fun ye oya uye mu dwa wakom okoko hyew o fe no fe ye oya e be ye firi ho ana procare so esisi yare eno so be ye hu adwuma pa ma osisi mu adwo form ko form as shop ana eba shop bia obenya ye ndro bi ato me de manu nsi na me boy numbers ni de twato 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 eba jofa number yi ne ko hunu Dr. Dank even ene amamfa so amman kura echina ebeba mfa so ama ye yale pen ni akona kache ni free ya umu ebe ni die mu ne de ye kan ye ni ye kan doctor obone homode ne pa ne senti no ye atumirika nane no nkodi na doctor nyi yale wan free so na asumdie mra ya ye nipa no de da asebo nipadua no etoda ye ho bedodo ye kakra enso se wo oba de wo gidie wo awrohyemu a ya na niema ekotote edemako na Dr. Dank on show FDA fo agene niema nyina atum se ye ntunsu kwaji bi na niema enkotote emfama ho ede afudisem no eblo mechia eye Jumawura eye Brazil Foster we obi awrade nyankopon hira no hira ye manager manager no manager do awrade nyankopon wo hira no na onya ne kase pa obo aduma very simple manager oninko faso kan asem na me hira no onya ne kase na afi so no papa di ana da bia Mr. Jeff so no we obi anumre ne wo fa mechia no kwanso nkoso kura asante man nyina hene Europe so tufo ese tumishira no ne nkwaso kasane ya mu ase nyi afi apro no kakra bi na nsanche ne su besisi ama ne ma akotote kwaku wafutu sem na afi apostle na mecha wadamfo friend principal wadamfo no sa apostle de wa wo de no me amede no one no ana mo one no apostle baby wo bi achia no apostle wonim bibia bi apostle untim fa bibia meeting no otin ko mo bi ase baby apostle bi kwa kume be ade bi si na afi odu afutu semaba ababa bi na se wone ne kunatena be ma ne so motoma ompe osi nwi wo ne sisi achi to botoma na etwetwini no ompe boy ne so se no ano pe gane se won fa no nka me be ma da opeso ne da bi one da bo ko bia o motoma ndi be ma ne ko won so etwetwini nwi pa de o moda ndi be ma na da be 6 months ni afedi wo se toma na wo mu ni to agya no agina toma ne so agya no ndi on tiase ohun se be ma de na da wi no opeso otwini di na obi so ga se da bi nye no obi aka de o power requesting so many years so mfa ma no be gya wako no so ayi bubu dia na me se da bi amfa me na panyini wa hande bi ana nchiremu kakra bi wa ansa kura na futusem no yare beba yade aba ku hwe ma men ka se me nche ni pada sam ade aba ma ne onya ade oye onyai sa onyai wago onyai me petoma kwaku oba me do me se bo ahwe kwaku ye wu akwara betu wiase nga no na to man kana obedu yaso yare to no ye nim se hia ndi yare kwaku hwe ma men ka se mbi yare to ma na siesie to ye wu akwara bi wa wo ne ba wiase on de kro no nkwa no obo na nso wu awusu eni obesu ye wo ba bi wo a okoto nso obo adwaman nso still wo san pa na chew enti na bi susu onu susu de na nkoye sa ono di o ma ne pa wo ye oba sa kwa bi so oba no so ka ne problem wo se nwi won achi kwa na wo bi sa yo bi nto da eduma bi a ye mema ye na nwi ho na eduma bi a na bibi twetwe wo ekekaw mimi se machi wo nwi but eduma bi se na wi abopa na mfifret machi abo se me ho teteme ana wo se nwi wo ni sisi achi wa ya ma usa na chi wa ka cho se nwi wo ni sisi onye da frana ye di toma
One more toma no. Toma yedi toma. Kwaku so sinka wo so sa. Oh, dia konko pe malakas. E we ino wo so asori dem. Kwaku. Oh. Bia kono dia na. Oh, we bia kono dia. We di say we gina so say, wa ban say oba na beka sampa. Na obi na ko pa cho no so oni problem bi ati oba. Toma na omo ni nti. Ntu dia onya ano a obefa na chi akopa ni obotoma. Oh, oba no wonko. Oh, obenya foforo. Onko wakunipe otie program oh otie na ye dai ememma bi pen no ma bi a wo mu dia gina na mafutu sem ko na kefo na so du abeto so e be fa ho memma bi pade bi a ye di gina so di ja wo ba dodo oh nya bibia na so di gina so di ja wo ba on se akono na manipa do ni oh akono be oba na ma bonte a wo kono na nantu bi sira bi o na ye wakono o na ade kwose ne pe ansa na ne su bi amo abedo na we dia toma no we wo ne nana efe no toma bi do eda ho na okon do ye sa no yo mo mpe nan oh mo mpe nan o petoma ye wo ba bi ho ma se be prejudice wo motoma o wo no obegya pata de ne na ya o na ka che pata na ya we de be tumpanta na ya ade be kwaku na wo dogi pa na okurade mu e ukrom na ye dai dogi ba da be hu dogi da be je ni ga na hu dogi da be ye to ye style nyina ye da oje je pe na anu kwa na anu ye ani ye ka dogi wo ye na anu ya so ba so no so to say wo de na to say na dogi de ne style mu pani but anu nchire say seven previous wo di bibi koja say wo yire moto ma wa mu wo so na ashe but wo say why is word be the dogi ye there dogi say style mu na pani o ba ye je ba be the poor about and na we ye kan company fo nyina ye dogi de ngu say no wo de na ko ye chi na yi unzo gina chi sa lo so no say wo de hwa de dogi no toma de oba mo bi ya wo oh ya bi nye ni nyina oba bu nye oba bi na petoma me life say me peja kwa nka mi ya sympathy kakra ma de sympathy me mo de sa no ma nka ma yi ho unhwe o me nka ma yi ho hwe wo de hweti oh me twa se fe na nka ma yi ho de na ye de tu wani we groza na sa Kevin de sa Kevin de onipa o sa Kevin o onipa he frawa ni kan wo kire ho ntoma very sisi ya ti unya wa tu wani we ya kwaku masa bobi ka se nye fe efe na no nchese chinta ja ebi ngusu ni anwa ade na Kevin wo waji panimu fo tu ebi ngu na ye ntre wo so na me oni azuka o ma jeme me panimu fo wonya ade wo so ma me no ma kom no ma o me fo so Kevin azuka na me twa ma panifo abafia sa me na me ka twa me twa ma manager ba o fa che no what me ba basiwa mu a sompa mu wo fa panipa me wo fia wo fa ba ko pe what na mo jimi fo mo nya de wo so ma se nkwanko mo nim fo ye chen mo nya de na mo ko azuka wo sa ya wo se we wo sa Kevin wo sa azuka na wo to office wo ye de wo so ma ko akwa akiri na se fo nya me dia minim ba bia a she minim ba bia da na bia balance oguto mefe kwaku edi o ti asem na wo kana mo bia indigo ka de indigo hwan wo ji ade ho dodo wade we na Friday wo ba ya ma obi akwakoja ne girlfriend na yire o da be ha ma bebere kwaku ebie kwa na de ma ni be ga toma de oba ma ha duro ntie kwaku me se toma me nka sa nya fo ba no so chese wo yire mo bia hwe ma me nka ade a ye de edo ba edu me bi ho ma se toma nko na wo se de do ba na oba mo na ujan na udo so ye wo ba bi woni face no masa wo timi nya na ma ne nko the face ekuta no the body ekuta no toma wai kwaku obi akono hye tomam obi hwe face obi hwe ja kwaku ja me madam fo bia minim ne efe no na dia na ntu me dia krope ona na efe no sa na obi pe no fo hunu hunufo anu wo obu ha eti we so opetoma ye nti ase obu o aduane na no pe ye onipa bu atwa fufuo si na nam na so ko obedi omo wo ho omo ne no wo yi akọment wo kire na mo pe nipa ne se ne tisi achi wo botoma na twetwe no ti ase ma no abrante so chese ni egu oba ntisi ase kwaku edu mebi wo ho ma ye memma ye nkwa dodo edu mebi ye memma ye nkwa dodo he mami wo sha atade mpa wa to ade egu na wo ba ka sie pa wo yi nan akura o de ja trigu ho no so nan ni mu na so nan de ado ye ponko hanka wa she na so se obudo na so na yi na obudo gi no so na kunu obi di be mu mama what woni ma read them Muhammad do Muhammad too much ade to de to mangu mama bi ayo mu principle bi
Can we be cabby and Charles how? We yes, I be a mafia, Wabafie. Principle, one more torment to my gal. A man and one more torment to say. On Becasana, man, so I'm going to my Becasane. Oh, white pants on the come here. And so what did come here. Would there you? Would there make come over make a such a what's Obama Shapan to know that Thomas White and the pants? Okay, send and if you be to me, send if you boy. And if you be a bit messy, and I know there. We and then penny for Becas and then Penny Mr. Zero. Thomas Mowa, yeah, Quack, Miss Effect. Nan so condition now. Send it here. Oh, okay. Oh, that be one the crown. Said your skin at Yana. Wagumamen John. Ya wadebu a member be bring Cassa. Yeah, Cassa Chawa. Okay. Tie. Ya wakasa. Opese obani bibi mawa. Shua Cassa. Already with him Cassa, Cocu. Oh, was so a catcher and pass out on Tungu bag, madame, more better than I know they assume. Asem Mpe ya na de nchine wo gum akwa nipa kam ye ntene ye nka bi nchade ye tu ne fo no ye obi nsusu ye bi ne bemba bebre nim kasa emma bebre nim kasa wo kopa na obi kasa sabe ne girlfriend wa na yire ho a wo ja na osan afem anduru atome ye fe wurade Wagu amanfo judi pa o me nka se o munya what no man na wo ye me oh, so baba emefe. Baby no. Ba no so ebi no so e no mama me. Many problem bia o. Na but ebi woni bi ni o de na de wa ho de papa. Oh, ni nyina me ma ho de ho ade a me pepa no. E wo ho nye toma. Se toba toma na. E wo ho be toma na wa sen ame. Ebi da wa sen so me kamfo. Sa ne te me man no anya ma me nya oba me ne te. Kevin was says oba motoma on pe. No mo na me dia ban. Enti no mo enta fo ne sakwa we hu. O se ni nya ba. Hey, you brade anduru an. Ye de tu ya frum no brade. Gogu de helo. Abeda na frum aso kakra bi bisa. Ayo gogu de enko program no. Ya. Aka me ye wa ye da se. Kevin wa da ase. Ya wa o de no ma be de. Na we panifo hwe wo. Eh, Kevin wo fa se yi free so that. Oh, Kevin. Some mini sa engine room mini wo bi. Ye de ha na ye tia na ye kasa. Akodai. Kwagu afutu se. Akodai. Enya afa wo de ye koye. Kwagu. Oto ade ba ko man pa mi enu a wo bone ye. Kevin no. Yo. Kwagu won se no ma ye kan hwe. Edu me bi ho no ma na mafutu sem na wa na me de fa. Hwe. Entra ma wa de pa bi emfiri wonsa. Na mpanifo se obi soa wo. Ena me de frafra obi soa de ko hwe nkwa a. Sa nipa ne yemfa ne ko hwe wo. Edi enti na Kwagu me kasa. Ye nam a ebi a firi dwoa de kosi ni fiada na yete ye. Emre di adanade na ye ko ye tinsem bi. Ebi nso be ka bi kire yen. Na dan da ni nyina me se Kwagu ye na ye da ye na wo. Edumre bi a wada na dwobre na nse me da wa na dwobre ya me fun bele. Be ko fire. Krofo bi gye achinya na dwo no. Se ye kasa manfon so a ene de yen. Omo nte ase. To mu busam se ye kasa manfon so a yedura manfon so ane akaya no ene de eno ene sen ebi se asieye ebi nso se de bebi din nam kro bi se afuom be bia ye hwe a wo bre na boya na bibi ha bibi sa asuyeye ana mse da bi e kase yedura manfon so ane akaya no ma enye de mo kan nyina kura ye nananom ko tena mu a enne ohafu aye kura dada so ati ase so bia wo tena ho pen bia oduru ho no ma wo nana bia na ne to no na waka se eno oburu wa ne ye dan ni o aha na me nana ne ye didi o aha ne ye kwafuo mu o aha ne ye sensu aha na ne ye seyi o edan we madamu da o aha ne ye tete mi o enti wo ka onchi sa na waka ya manfo so ane akaya no ba ko so frame ya no so sa obusam se wo fa me pa cha lupre aben wom nipa me na o Kwaku e betra ye nimne ye ka o wo mu ye je chinyi se ba ko se lupre aben wom wo so aben nim enam se mo fa lupre no me chambi mu da na me hu se aben wom na bibisa o na ye dan ya aben be wom because Kwaku me peke ofa ye ti o pa na me guso ase madam fu bi ni obi anyam na oni ni pa kro ni we na ni pa nso be yi agu no so yi gu ankonya wo mfie nko begu odi na ko police station ye che
Also na mafo no omu hia de e na omu nti no mabiase omu bebi omu na one way ya na edru ya wada na bibisa ye boss atetenwom te se de no a ofoso be matra adwom ye boss tetenwom no ye tie mu nsem na omu nso na anya sika so no bi de nsa boni trim obi keka nsem bia mfata ya ma na word ya ma ni bikura na ne buafu na no mo mbabo onwom na mpadu mo mbabo onwom e kan ye ne kecha mampro enya bika no ena de na omu jai omu nyaaye etena tetena na mafo no munya kwa wedu mbebia ema wade pabi enhwew ni pabi atrasa mane omukunum ahwere wo mu ni pabi aye no ma bi ani kwase nka koba sa mane omo yerenom ahwere wo mu eni kwase koba ni sa da ena me tu ni pabi fo ade a wukuru se wo mpe no se wo do wukunu a enye men kofa sa no ma ne mehyem ne nluzu wukunu enluzu wo yere wa ku on edu no ma bi wo no ma otiwa na obi abeka sa acho yi me yire pa kwa efa so a me yire ja me ekwa efa so a me kunu ja me ne nkanya asem bia ne waka chen se chirem kwa bitimi che na asem mu chirem wo gira anka ukuta ba esa nka sa ade bu nipa no wata ma sa ade weti mama wo kunu afiri hunza wata ma sa ade we wo yire a sabin preduasa wo yire wo don a cha wo dompe mu dompe ade ketwa we wata ho ama na wo yire afiri hunza aye ade bia ha dwen de pese kama nipa dasani bia ya ene fie wudi bi tu kotodwem no bi bonto ma no na odi kofie se entra o ma wade bia esombo enhwero ade esombo na bi ne den ebi ne wo yire oyire pa o ne nete ekunu pa o ne nete boyfriend papa bia o ne nete girlfriend papa bia o ne nete entra ho emasan ade keto bi ma na nhwero kwaku ade esombo entra ma wo papa sabe entete ma na nhwero onko hwere no entra ma wo maame ontete wo maame maame fansa mbo ne bu nka agya wa adwo na maame ni ntwa nhwe na nhwere wo maame ene fi bi abaso mema bebre mpesa ade no nenso ma ne se sa no mbeye ekuo okono mese mempe okọ na akọ later na se mu ko twa ntoma de ende obeka cheme hani mam sika konto ntoma mese men 20 ade na wo ko mese mempe mese men 20 buasi akobita baabi to ma wa akotwa ma odon ho ama no nti me mfa menye we enne ma bi wo kurom ha kwaku meka memmo mafa wo mu a mese wo de wo van mieni so ebeye mama meti kwa bon meti nya baabi ntra aye omu suban omu no ma bi o ma ye be ma na no ne tena de bia na wo ya wo so mpe no wa tra ma na hwere ne ne wo de nsa hye no nu enne krom wo ye wo ma bebre wo hono mu a kwaku me se obokonti ko hwe na chi a emema fa no wo de over si be ye ma ama meti bon mun prinso no van de se so akwaku me na make a chow edi enti na sese ko basa eye wade bia wan hwe ne ye wo tena se ma de keto bi biti ade na wo ye be ma ne so wo mpe ena ukonya be ma bi ondo 1 minute no so wo pe so tia se ba wo ye ma wunti ukunu na o ekolo ukunu ya rinti wagya ukunu ena ukwe sa be ma no so otimi to me ma kasa se me se be ma pe oba obetim de 1 year to susu oba ba ko ho o wini ni wie pe okọ Adam mi mo bi otu susu de waro ba futuo no me de ai bi nhyem na to aso na no ya ai ababa bi asem ogoso ne be ma tena wo mamu miensa na be ma no na wo miensa ha no pese be ma ntafre na se na be ma sa ade wo ontimi nti okọ be na na namfo bi dingo na boy ba ko dress pa say dum boy si no dingo so do ni oba atafre no na asa na adwini kwoti so opena ni kunyama nti no sha do say na one day boy ni dingo ma na ye say open ya for so obo bi oni dingo sister da me so se me si atafre wase no sa say open ni wati ase ana o se be ma na ye so open no okogya ni kunu ko we so be tafre avo tafre we ni ba ko wie ya ena wa wododo ena o man do so kwa kuso afi de kwa so wagya wasim sa time no
oba ko hye baabi ye panifo sa na me akra won kaida be ma na sebe wo se won tafre wa se wantima ntafre ne ntino enu ntino akwa no so te baabi ahu se wo weak points no wonti meka kire wo enti o me da me ye o nie mu sese wo de wo konkran ana obesi wo kwan mu me no ma bi yo hwe me se na kwa me ni wo kasai be ma bi te baabi bo ne nsa no wa ma na wiri bi ahwere no na yere ne koye no wa fa mama akoma be fo ni nyina mwa emfa odisia na awai oba bi susu atena ho ade ketua bi ani kunu se won pe no wantimi afode wa tena wa made na edan abite ma na wale agu wa ja ba ma ne ko okay enne oti ba bi di ni session no esu se se kwa bena wo ho a ka nye bia no me kan se no kwa ya ma me masa ma me ka nipa ne o ni papa pa na ni papa penna ti drum me bia ya futu se man ya de man efia da fatu botom ne fakọ man tra ma wade bi enhwerew enno man ya de kitikiti bi ense waja pade bi ba ma bia bon ho ka wona siesie wo anho aye fe ba ma na kono betima to aye no because so bia na life for the TV ase ba ma bi won pe no onya nika bi nya la course bia obo na slipper woko ebi pedressing ebi so de enkoye ndia no so meba o so ti ase enti se wo be ma na hwo mo adru baabi a eno nkyere se nka wo so nka wotimi pɔ no ma ne yeye wo pe wa agya wo nti wotimi konya baabi di nkɔma mikuni hwɛ me pɔ na mpɔ oni ne huni mikuni ne be ma kra anya adwuma hwɛ oba pɛw agya wa na oba pɛw de asɛm ato so a saa na ɔma no mikuni oni ne huni mikuni huni ne kɔda mi kura hu ɛde na be ma no wanya wo onti da o ekodu mpanifo ni mu a mpanifo ni wankoto mpanifo papa bi a ne de no agina so o be ma no kura so ne akosu ate no wonti nye hui no agina so no de agai ono ani mpefe se nya saa ene te ete na onim de ama ni pani abre anase na meka sai ene nkura bia ye mobo a efrom maame nom nkura bia ye mobo tifie nkura bia ye mobo ti kumasi kromu a amoma ye jonki amoma ye basakomo di wo mo ni nyina no efri maame fo ni bi because adia odi gina so eja abema no emu oya kwaku ya ne bibifo no akoma e dey ma different o bema bu a ujane wa nya ne kwan papa so a ebitimi sign kwan ni nyina eno na me no mie no ti aya na ye bere mi kura jame u be kom no ba betima betena ka asam no oka no enye ne kura na so wa abagye adi because mema ye nkasa sa bema kasa bebere so wagimi ye besre eno yo ba ye besre se ema ade ketua bi mane ngu awade wate ema ade ketua bi mane nhwere oba bema bi atete ne maame saa maame se kwasi die na opa me mfa ma aiso no ma basa trimude amene ade wakoye no ama wahwere ne maame mane wote ba bi kasa minna me so na me maame awuo ema no ma bi ma onhwere maame na wo papa wate emwa yeye hu aduru ababo o do betie eno ma bi koso ayetan me se minim de ntia America sa kwagu this week woman bi be su me ho papa no ba na me busa na say de na eko eno church mu asema ade etimi gu na wade no kwagu na esese nka wo ho a ka wo de bia nka wo fa ken na me sister ade we na ma ukunu na ukunu na te no se me kunu wa ma bibia hia me da na minim na ya na bronsama sabi enim ni maame ni papa no wuntie bronsama enim ni maame ni papa no na de akwhye no na me sister what tell ma saade wei be ma no se ade a wo ye no adamfo wei wetima ka che okru se na me ne madamfo yi mu baako ai be ma wa ye ho ade de opa bi o ye ma mi busa se wo kru wonti me ene na so oh bibia ye be ma bia no oye anye dabi ne mai ne bra me kase onhwe ne ma nenso madamfo no so ba mo no bibi nti na madam na msa okru sa adamfo a woni ni di agro no se na ho mo amempe enye ne waka chi okru sa me ne madamfo yimu baako ne de ekoso no ene me ka kirew wo ye bema wo ye oba ene me both side ma kan frafra na emom se wo tie mi a asopa ncha asem tie me srew ye ne ya ka no
se na wanya biti ho a mesrew e ma de ketwa bi anade bi mebo wade pa bi ntu nguwate ade na wo ye no ukun se won pa jai anase no ukun trase na ukun che odi enti e wo se won pe hedu me bi a wade m kasa ye o he kwaku edu me bi a wade m kasa ye entrase kwaku edi enti na wo se ompe ne be ma no ma reason because bi anu wo hu bi pen penifo se anyonkoguro nti na boa koto na nko wotre o koto no wotre anyonkoguro nti na wanya tre na nipa onam wiase koto he edumre bi ya sese nipa aboa onam wiase oniti mi hu bi dawo je koto enu nti ye de to ho se anyonkoguro nti anyonkoguro beti betima ma wa da okra ayedai wa dwan afiri hu kwa mu yakosiewu enu nti se ofa bema na bema ade bi a woye bia wo fa oba ade bi a woye bia wo nom nsa dodo wo namfo fa mu pia wo mantem wo yire koka chese enoma bebie wa woya wo yire kacho de wo ma se ma de edrum bebia mema yensu entie ma asam kakra etime bo ne enko ye na yenfa trans ne hwe ma e ma de bi basa bi e ma wo hwe wade pa wagumi da se Dr. Dank Semen kan Joseph Dona Kacho na be transition odi kon Dr. Checho na chira kwan nyina fa Dr. Dank number na frɛ na ne man koto temfama ansa na futisam no be wura mu no Dr. Dank number fa to you number ne 0244 017556 0244017556 ofre Dr. Dank obejo so na ne man akoto te dia ma Osborg for Semen kan chiro se ebrebu akwa honom di omudwuma omo opposite Chenebo akodua JHS hona Osborg for ewo Osborg Enterprise omoton TV ho ne manko a omoton TV no ene ne ho ne manko a dimba wa go Osborg omo no ma no omoton no wo se o TV bu agrada papa ya no akodu TV dabi Osborg no ma do de ba no ya nsu oto ya motete kora na woto a uni problem mansuo ne ntoma ne nsiso enye kui omo no ma nti omo be ware ne ade enkrofo bi be ware omo nkonkoto no ma ya be omo ne ma nkonkoto Osborg adanse na omo na samwade aba na omo bu adwuma wo abu akwa pa Osborg nan ba ne gugu so no fa na ne abetima free bi afre 0277 788 845 0277788845 and 0244 363 663 0244 363 663 ofra ubenya Osborg for na niema akotote dia mo from na ekokoje odie bibi ankosoma lucky boss nuguso ekoso magic cash lucky boss sompa ekoso ndi sompa ha unsu twa odie ne dibi na ne man kotote mfama obozi send 500,000 ne send 5 million ne send 5,000 dodo a obedi na be kire ombe dare *426 star no abo 6 hash na fe odu sika na sha no no press kondo na nko uditwa nketenkete sa one day pene urade surprise na anso wadi kase ekoso twa bi na anso di kase na fe watimi akon ede akowani so ye ne sa ebeboa wo pa life care clinic Semen kanjira wo se omu ye free screening ana free medical screening edi am free but omu se me mo amane ma wonti ase so omu ye for 1 month edimi hwe so date ne kan kire me se 3rd April 2025 no mako end no 3rd May 2025 intimbacho 3rd April to 3rd May that's a 1 month solid bacho na omo de awie omo wi a 3 days na no for din birthday some ye May bomb ye 6 May you know tumfo di ne da ba ko penti bacho ene omo enkodi a chiamu na ne ma nkoto temfama apart from no yale ye bia tete wo ko dan omo a ombesa sa yade na ma ne ma akoto te de ama nti unko unim so yare dada na unko eye free screening ni bi kura na fa ho ko se me ho mfa me na for mo show nsa yade ma ne ma nkoto temfama wo number ne 0540 588 731 0540 588 731 no mo 0594 mo 242 528 0594 242 528 ombejo so na niam akotote e de amo abrabo pa Lawson beverages papa mtene ngaje papa Lawson o dindi papa Lawson o dindi obo adwuma papa ona didile man ne ba so
ɔsɛ bobo dilemma ni bi bobo dilemma na afi losing Herbal ne losing ne keka ho nso na ototo bi na ne yama ekotote de ma papa losing owonuru na osa wonsa ntuko na kachia dinye friend losing beverages oye bonkum no na oye nifa but on number 0242 133 577 0242 133 577 for papa losing na oje so na niema akọ papa losing eso ko ni fie kura na insure de ma kura na ye aduru insure de ma se genom no kwa ye ai the losing de odidwuma sa pepepe afutusem no aye beye na afi nso wode aba na afi yakon akoyanim afutusem no wode abeba na yakon akoya na tia wabi nam de ma ena me se ya age wadwene di echen wo na padamfo kogungofo bebiri bobra omogye omonamfo di chen omadwe ndende bebiri na ni bebia misua sa ade ewu ye wu mi besi na kwaku utumi nam na ma mienu nam no wohunu kama wo pe ba ko no yehye da nye kama saa ba goku moment abeje kama ne namba no later abonso okasa rof nkobusem na ne onye kama na abona so amana timatie obraku ebi anka abeboa na brabo obraku ebi anka ne wo ba bi ko no abona so edi esisa no meka asem bi se wushi obo ye kama na ope no na damfo anim ehu afa na damfo na damfo ansa yesa aye de emma so da obo opin nkofo bebire wa setena mu a omoji omonamfofuo di chen omadwene awurade di ja omo eno na me tu sa afo no fo se ya age wadwene di more than a friend go nipa bi asem sia na wadwene di kan aka che ono eye best than afutu ebefiri wadamfo aba asem tibi si na adwene aka ajo se eye den ya wa ye bi pen waboa wo pen di forget it first adwene be ka sa acho badamfo a wonnim bua waboa no be ka ajo sa de we nkwa de mfa nche ne da edutu a ji wadwene di chen wadamfo kwa be wie wo de no obi adwene ka kire nse me kunu de edan ya wo han ni amepe wo ye multi tv kire anum obeto just me ye okay drinks ku fridge mu enkura no fees o kan wo yi me grant to game ni ska ma fa na sa jeto fa ko ye oti ane ade na enso na damfo se menya boy bi o wa buru kire pa ya wo ye good me fatao afi wonye na adwene ni no akodi adamfo na chi boy ni from America ba o we ne ba ko mienu o kwa friend na omfa enkofo bebre ya victim okroma me say ya age wadwene di chen wadamfo anene nam onipa bia no opese na damfo ye yeja no dabi no matter the situation it here so ye nipa pa na ne one ne nam se a wo de ye yeja me na de bia me ni wachi say obi ampene so sa enempo na awoska na atomani de enempo abokese so da ati wo meye ye nchen ho enu ntini santi no nya wadwene ka kire no ya gidi eche wadamfo de ne namfo bebere bra wadwene si adwuma yo betimi aye wadamfo so omo ntade na efi ye beserew eduwo so age adamfo na de ne wanyini wansua adwuma adamfo ni nti wadwene si akore wo na wo betimi ahwe no adamfo si koyigu na gas ne be kwa agyaw no wati adamfo no akoyi ne banagu afo benya kumpa no bekyina wonya wo biem me se gye wadwene di chen wadamfo ena me ka wasem pa omunyina wa adwumam manager akaka sabi anya de no abeka me de manager ne meje adwuma na adamfo na ka jai onso won bio ye ka asem no ti bio jai me de me kura ma di se mejai enche ko bi kura no makwa jaw no aka se odimi ka wa twa resign letter no de abeto no wagya hoko obaya na damfo ne wom ese okoforo no aba na damfo na nche adamfo no otufu zi onya ono so bia ba ono so tim yo kwaku no wa ane ye ko message wadwene di chen wadamfo ji wadwene di chen wadamfo afutuo akwa ni nya na firi akurase besu adwuma in fact ono kura beto na di adanse ma ne baaye enam so baaye wonim kakra nti master tietia na abo afu adwuma oni wa na me yeni nyina ade na di otetia me na akura na oba atia kasa me di ano ye kura na ma fere se di onim adwuma oye osa ebe ye agyae na so du gimi agya wadwene ho agyae na akura na so abaye main senior watimasuya apon ho enne ne ho na wo pai fa kwaje queens masa jiwadwini di chen wadamfo na awurade a obo nyansa no no onim ne wotire mu nti na odi bitu wotire mu wadamfo betim di nyansa wia wani gie obetiri di nyansa agi wukunu be ma ne tena so mpe basabasa
wadamfo si mihia ne ha mekoto ne ka wa ha oso ya dansini so na otena ye no message bone kura wo ne phone so da no waje adamfo na di na ba mo mpekasa no waje ne no ogina ponachi mesi me ma wo mpie ayi si danse wo pie a no wakonto kwa ma ba ma na sesa bozo so me nye na so ba ye dia ma ye de preko afa ba ma no onim ma pe no ba ma no ntimi ntena bonten che no afa de wo tena bonten adamfo akwaje ne di enti mpacho je wadu ne di atale papa bi ni watetim kwaku atale papa o so ha me se na wo nko ebi kura timi do mo na bob be ma no hwewam obi na si o nyo na hu o dabi na dina ka je se wukunu won tesa be ma na chat kro ti ma do ti to ne boso na wo hebi na wo hebi be ma na timi de phone ba na mo he video so ma se di bone ma adina ka je no boso so dabi me de akwa cha de me gini di to ye sha fe de be man sha fe de mi si yoyi o kasa fe de mi si yoyi sa me nya na asema yoyi da ke kan boso me kwa me ma first ukunu no nim sanom wa ton wan e no de aba free mo etu ono aba wo nchen wo akura na ogbubire no na de na duane aba wasepu ya no wadidi wani tua afedi wadi na tema am wo konom krab no wa bonten na agya ne nkomodi o mafie mesrew jiwadwini di chen wadamfo afutuo awurade nhira wo betuma bala ne so ye pima koyenim number no ye 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 unzu betimi apfre na wabadumadi enzo hello Daddy, good evening. Good evening, sir. We repeat on you as a new life. Bibia Bokode. No, Daddy. Bato. Michiam, no matter my Chiapa. What you so far? Who go to the India, Michiam? So, Papa. Now that is the other thing. I made a name of people say, if you are in South London, she has said you didn't do nothing in the hotel. If you say, so you want to talk about it, yes, ya kutaka yake ya komeno ya pilino opozo ntanata kutuki ikiunkata ya ndio ya jika ikiachia ya menso medase hello yes sir good evening apo eradi adama na anso e na ikiwa futu pa demo kaidi ya Sompa ayonko pe ifa oyonko ni so de da ko na de destroy ke da mo fa mo futu on de mai ja me kamo mo mkase onka mo pa wo yesu asimi asine do mo ko so sa hello ba yes sir me chamina nyure What's futu because that's the teaching. But I'm going to from station to the and come with it. No, more day. Hello. Hello. Yes, sir. That's a good evening, boss. Eradi Adama. Hello. Metonka. That's a good evening, boss. Good evening, boss. What's up? Eradi Adama. That's a all Canada. And what we got back to me because if you are doing it, it's kind of people. Yamin Shroud, and no one so adventure. Obano Apaja voice, and my name Akuyi, and Apaja voice. Hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Sama mo ka na po ya me de ko ba na e ma no ta na la de ni no sama wo ta ga na ni de ya no so pa na wana de o ya so ba wa na ko je ma vi bi ni de no ba bi o na ko o de de ni e mo wa na ji na o da ka no so wo pa no en ti na ma wo pa
ya gina gina mu da mu ta kuma da ya mu ko kana mu dan ki ta ko ma mama injira monso hello hello boss line di dem kama pa di tisi miengo hello yes I'm at unka good evening good evening sir da ma se futo amude mai mi kata fre apa isrigin apa is bobo dia probe afro tampani okay da ma se pa no futo amude mai tendi chemu da bia nyamisha mo asidan kwa na medemamu yo all right hello 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 yes sir good evening sir ya je fẹ́ o faji o fa bibi yanko ya ni ma oh nyamisha asoma ese ni pekiri shi no na akano na ayele ndi nditai equation ena semi ebi obi to abi chi sebo ndi ene asoma ni tim pa mama ki ni pi la kire wo mo ko shi ndi the baby also secure and you put them with him. She has to be now, any man Ramadan. Okay. Some we still have that. So we are doing one it's zero any jam. The mission was looking. Okay, Yami, Unsha on Sopa, on your cassia. Hello. Hello, good evening. Yes, dear. If I'm not master. I'm not oh, Obi afa na kwa enne ohumia ofe ma ko fo mu ni na onya mi anka wasapi nta kechire akechire ntimo pucho ma ka ma se me da ma se mu du na pa mo ye na mi onjira so ofe ma ko fo mu ni na hello wawie what do you see hello hello yes dear Mbacho, good evening. Good evening. Mbacho, nasema moke. Mokrata na yeda masenso self to say what the amaye. That's no ya moke me and your issue be muse here. As we see decided no. Acquire me. Ana the family. For my wife. In the sense here, no, me my dream semenko, but the sense show a bushiano. And the emotion, the doctor, maybe a music, and then it's out to see Yaba, Madame Matita, and Islam. Bibi also meant to have your name, who found over Asem Mpe Nipa for near what? The battle say, Mrs. Bichiro so while you will be a boa pa, found over down or and then a pump for near more. What? The battle, Matia. Hello. Hello. Yay. What was the Pizarro you got to kick us? My Pizarro, King Casuboko, from our company, or Franking Casuboko, be as what show. Babin shop, no, ye. Of a good to touch a person in the police station and be a produced court one. I have also in the now from it, Nago Paul Shop. That's a good idea for what the Banana,
many penny buy also. Yeah, about that, pretty almost a master worker. Or if you want the position, I know for also the have to say. Who are no signal and fast young company be a 2 hour day. Now, for some women are in for women that feel about Kurudiabro. San Selfa, you would be more. I want to more. And maybe an answer anyway, not to more. It can't send me to say, because you are many young with the guy. If our cancer said, also what you mind to one, but Jamba. Don't hold you. What can I? What can I tackle? And I'll be judging you know. Any band of so, if you can't so not to let you on my, let me share be a young point shot one. And the first argument, name on my uncle Bonnie, I said, Bravo, to a fireman now. Any acting and I say, you share one. I go for this for Pizarro thinkers in the crowd. Yami, we shall mind Pizarro and our tenant cannot mind Pizarro, no, or boy Jumapa. Hello. Oh, Mentio, hello. Pizarro, hello. Hello, Papa number. Yes, I'm the boss. Good evening. Good evening. What is that? Hello. Go and meet you, Margin Kakran and Kesson, I am a deal over winter on the Germanic. No, Bana, or Ninaya, what the Baizikura, what the guy by I am not soon calling your Moncola. And so on, I am looking at the end in the mentality. I'm a given you, I'm a was some that say or Bano or many years. I'm you have them at them from Hona, I am in theatre, and not the same ocean on me. Yati. I'm the Pemmy who in Yachu Muati. Hello. Last 2 callers, hello. Last caller. Who the man I said, yes. The last caller, hello. 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 Bibia Boko. Yaminado. Yedo bad yasi, but also more food seminar. Kamasi pamika safi kwa mwanzo. Kwamba subua hapo. Kwamba danso. Bua hapo, atebu ya jile hapo. Mfano hapa nyingi. Matani manyamu. Fadin chebra peja voice kakra wai. Mati. Nakupompa mwenyeji hapa. Wa musa tiyebano. Ani aduma nyani betani ya rebe tami nomo yi. Peka kaja nakupompa mwenyeji. Okay, Kafra, Nyaminka, when I was I, dear money, man, hello, last caller. Hello. Yes, dear. Good evening. Good evening, girlfriend. I'd say. That's a More for you. That's all. I am more trouble to follow me. They should be par. Hello. Yeah, that's so heavy. Yeah, what do you I know what they're about. Oh, can be bad with you. Kafra. Yeah, number number 2 Jayafre, and after you why the baby. Yeah, why, and I wouldn't want the baby. After your computer surgery, your Kobani will be at the baby, your Kobas is here, your computer surgery. What are they? Cinema no to oba me tini kura. So wow. Ayo senior. Me dey ade adan Herbal product I am me be bia me na no mu no chef. Dan Herbal product. We dan extra. We wonu ma wa ho tutu ni na e be jai. Senior na me sisi ni nso e me sisi o. And also no problem there. Senior. We see dan proke. Okay. So wonu dan proke a. Okay. Sisi ya we ni na e be jai. Sir. We dey nyame hira. Come on, do back when dan Herbal tonic. Woni ma biuro. Me npa na se na mtumi ndidi.
na nam tumi ndan so me nye bi no no o chale me taibo papa sir see ah dan fight okay na so koko ya bi betena me so ma me je me ho enje me ja me na amugya nko a na afi ese fifi me to ntimi kura mfa me to ntena ase na nso me hia dan fight okay aboa me pa yini na fi ma yeti ma dem ho ne fifi ti asate tele boy ya go Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shops and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajeje die nkrato yi atu every abagose e se di nu krani abaya no a man di mu ebi ni paso eye de paso esa do be a home baby binwe paso bo baby binwe rana benu bio paso e abrim pomun so baby binti eti fifu e maminti ana fufu e one more the prayer for e one papi paso e paso binti eti fifu e maminti ana fufu e one more the prayer for e one papi paso e paso no minyansem wonto manipa wonya fiedu wotwe ensese apemfo nom hyene so se FDA agye dwadie nkrato yi atum se opedudu etu a fra homa turufo 0533 770 490 Poku na obi a yenko baabie na oto do nsa suma no te se de yenko baabie aha na kasache wadanfo no enansen ommo no homodi sempo wompem na se wampedra obekọ beba no ne dan si wona nipa nim nana ma yenko na menko penko hini ene nubina bi menu anom so obai se wo ko edi enko hini ne enubina ebra donek herbal mixture ewo ho diamond scientific herbal fo ene de aba eye mama dro papapa adwuma say sisi mu adwuma ene sa bo nkomo ho ban boost immune system we die ko pebi to ba bia tonto aduro pia na nya na ana akodom na se tuma se ne obo ase kwantempo no so one abort college ene die nimhwe na china sese obedi ho dance we die nana me dase me duru ho da ago na adiachi mu da so da adiachi afeni asori o ene wa man we die me dase what solve me problem ya ma me papa we dey me nyanko Donek Herbal Mixture eye memedru e manka ho obi a onya mfinche du nwotwe so nka ho upebi atwa afre 0246727677 and 0200844040 FDA agye de nkrato yatum ati oish honey and about surprise Edusa herbal mixture and me edusa herbal capsules. Who's a daw complaining with sisini cocoa? Epe ajiwakade. And no who jack a sepan and net. You could debrel. A yama money mema. A yoko ni sisilia redrook a sepa. Edusa herbal mixture. And me edusa herbal capsules. Edusa herbal mixture. Any edusa herbal capsules. And my meme jina brand. Na a yeme. Na. And you say I was saying me bravo we Sweetie, may you come on mommy adwamo. What does ye a ye chuma? It's a living testimony. Kona kwa Judy. What kaki ye I'm sorry. Obie timinumbi. I just a pen for. Kona woman kwa dano for. Any the onion fear do me. FDA aji edwadi nkrato yi atom. FDA for aji atom amoje tum sana se yanimua ena yeko aha eya Sompa Asem Mpe Nipa edin no eya Kingsley kwaku buache nation sanka ofa Bishop Lumba eya mahotedi eno nso na agba ya na honhom no esane is a kwaku ene ofa Bishop Lumba no de ano edene pa ye boy ntabumu atu afasoro alukota ni tu gina nchen a yede bebo ne nsem bebiri wo ha yaka cham se de blam ye bisua de yedi ye ho nkomo mpanyisi trebi susu ne trebi dwene na etrebi so ehhehye ese ntino ye nyina beke ka adwene na bom ne yetu ye hofo ama oman no ye de bia to ye ntoma ano ana ase be ye aboye ntoma ano wona de betu onkotokum ana onkotodwem so omo de bia tum na yakon e de akoye nim eja se wo jo so ton paboa etia ne kwan so nko so kwa
afi mache dunkwa lecturer Mr. Samuel Wakujumo any dunkwa afo nyina awurade nyankopon wonhyira mo na onya mu kase na otwi na menemu ana ebode mu ho akyese ene am ekotote e de ho pa nyame wonhyira mu nyina ase de mu hu mu ofa mo je ne feso pa ene ensem bi dapono so na ahomti ye pa ye bebo awuram ye de ho nkomo ye bebusa se ye ka se funu kura efunu ye de ade ye bebusa question bi em se enka tete kwa be na ne ye fa so de dafu ye bebusa question bi em se na emumpo ebafie ana onipa okọ emumpo a ehun nkomodie ne ho hyehyeye etesei aye hwe nne se di onipa efa eyefunu na watu yade bi ikoso ani enyan be de adane agoro emire bi mbeka kire mo se ehunu obi a wawuo ne ye de na si agongon nipa a onwu ye de na si agongon ne ye boje ne so nam kurum efunu o minim friends wo ye footballer dia de bo ato ne naso na ne young footballer akwa gina ne nchen te se asefem minim efunu a odam na no bia na se se wa kan chiri Unyante fidu akwala kitwe wane wana Bamwe wuti wodi Benente Bapa yeso ya lecturer Enam so ya lecturer nti wawu a ye de dance ne ango tepuna nim nanka obetwere amaniema akotote no edi papai ene daso asese niema ekotote ede amano no monhwemra wode monhwemra Mkram de defun de stand we good nso we wa enye nanim dia baka so wu yo abusuafo akora ketu ebone be na waye efunu de adeda no fefefe pa wo fameti me kan ho asem fe pa said yes ya born crab tb or to first nye coat aye nkode dawo we dey timi do crab tea a ope e hu se wo pe jesi topper omtimi hwema wo jeans a ope omti papa ituwe se uni ani ba wa hu so wu e won sinso aso anani sinso aso enkane no kra se na netie ne ne se netie na die na ye enkane ne die na ye eja mo no nkura no a ma ba ne sisi yo mufunu de da no ano odi ano shipa bi no wa hwe die na wo kafa wagumianchia yetiefo ne yahwefo mo hwe patui okay ye be koso ya fe na adrum pompon so a ye be ye ho adru pa edi kan ye ho adru na wonsu ye ade a ekoso enoma bia hintan ne ye hu mamenchia ke adu gas oven papa kwanya ke adu oye ne no na ano odin se factory pia wo bi but this week ra ke adu gas one me na be program ene ke adu share me boss anyawe bia na bi minti na san ko frew na nso bia na hiwi obefrew binti o se ke adu ja na me kan aye kwa wa unua tike be bia wo bia na mencha na pram so hene na be bia wo bia wo de hye na no me friend is na e busy me friend na o ka so be friend na me da so me twa o call na nim na yanko ajabajuwa ape makacha so suma nkwele mo magisika makaka omeje na ono na no me ne ka so o se na me meje ya na ho so beje o asem wakache me wabu me be o se me misika no oni mi se na be sia be ya o unza wa ugu ne be na daji ameso me de be kono se sika ni shi ana odin ameso me ma de mo ano nya gine sa eti yancha na abroatia yenwa ba yam so de ka cha na ameso me cha ne bi na me cha kuku ajando akusha shumwa mia me brapani o mahene ye wadubo ache hu na che na so sana seseye obi bia o ba bibia ye che omo ye listeners ye tiefo wo mo hwe yen de ope ya se wa ompe ya sem medika ka se bo modia na Sompa yen ko ba bia
enkase unya yen dabi be se wo de mankwankwa no enskane omumiemia right no remote no se wo Sompa because aha ena no papa we fitia no pa pasa besi mia menua ba bibia mesa so Sompa nkomo ifiri ho a sports papa pa so tua so eno de otwu mutan e de adua wo ye ho hwenye Jeff ne nkola omo so bebo abomu na fe pike mu enyum twetwetwetwa so nkakra nyamenyom high life nenamu saa na fe yeso age baton no ne de akowie eti obi adidwuma wo mo no mo ha ye bo ho dawuro ya da mo nso ase eno ma ekoso nyankopon to su papa nguso na obi obeba ha bia na de obebo ho dawuro ba no enkoso ema wo mo bia kwagu onim yenhwe no ma bia on na nse ye de ani akototo no ma bi so se we na eye me eye no ma bi ayeye na ye hinta de yenim ene ye be kire no ma bi mu wagu nyankopon ma ya dwen o na ye hwa de me da bia nipa me ni usan a ana me ni utifi a me hwa ene de no eboto of o'clock na e friend opa de atwam kwa ekọ emu hwe wo kina de me go onim de wo kina eba tumi anu na na ye me hu tise na me no to na se wo ye made bi na nkoyi a minim se na de de etwam na emu wo kina etu odwuna mienu ebi ane wanyame wo kina me nso menyaw etu odwuna mienu se wo retete no ma na hwe ne ya ene ade bi ekoso bia na obi wu a chese ekopa kire so study a obi obawu bia se ekopa kire because ni wo ne yente ase ampa oba kopa kire no na etesa na free baby a obi amechiawo mi amede hye e fe na nano ahunta hu ade ahunta no ukọ ha obehu ashtown na free o didwuma eno amekọ somo kosomo na oni madin komobi na kire mu mia mu nyina mbedwane awani ani bi ehu mi aye ne bone bia se ye adwuma mo se ye fi o mu nyina mbedwane ai eti mo wedi togo abakeke papa me so le chia ho adaroma on kwaku first ne wade bi e first atofu wuo tio atofu wuo ye ka atofu wuo a obi ase bibi a wakọ afuom amadua kra kasa no obi ase be wa sha konfo obi ase be wakọ afuom bibi ana bibi akoye no obi a okọ awoye so na wa mafie obi ase be ni wuo na wawu no mu odin mu oya ti na nananom no no mu nim de yese bu okra mfa ne mafie wa hesa ma twentwen nti ubohu na ohene na oteso no aka chenze we di atofu mu mfa mafie na kwaku yesie no ni akata chire na nanu agu nsa bompa ye bibia case die sama ne koda eye mere da ho na sama no wato no ene ye ne atiefu oka asante gidi asem muntie ne ye we nye sofosem ene we nya ibi asem bia sofo beto mera no sofo beto nananom etimu mi hwe oye ene sofo betuma shonkoma ka cho sese but se wo ya ma no eden eye wo no ma bia ye ne na ya ma no me abaye so na no me ye mfa ya ni hu ene ya beba no ene ba mu hu to yo bia wi su boss ana intelligent wi you intelligent ba hu sa de we de minwa wu awawui ewu ne nye kwa mo me mfa kire ampa mo ba fa kire na bibi wom first the fruit care ba na wo pebe mpase akohye ko ka na nkasa ni eyi na e ba na ehu ene obi betuma to funa daka dia sine dem de no magum onzuro one ne ma but no ma bi achiwade e maye adu tama ne ye be kire no ma bim na anu ya yehu sesebe nkofo bi onadamfo awuo na wawuo na o makotra animu na o mato aduane na o mani furu ni didi aba efini na the word de funu wote ase ye kasa de bi abomfunu ana ye funu a wote ase enne suatra sikanti eno ma peja obi aye ne wope
first kwaku so obi wu a ye wo kwaya ye fa so asa nipa no ye deda no me maame abrese we wuye ye deda no amfa na nyina wo se emom empire de ne to so no na mpa ne twa no se run about te kwa ne kodu ba bia na san sa na ayi Christmas song bi enna mo na ebo nwom ne ade nipa wawu e so koje na home wo san na ni su san biri no mpa yi san twa no ho sa sa obi awu ye so wonko dadi nti de anim ne se obi wu a ye de ne to ho no waje na home prekope wada ko fiechi ni abofo no yakata akire ko nie wo kasa bi nso yesu wentu de sodo enna nipa bi ni sekanti wo se sodo no obeso so ti asam ni yokwaku nipa bi sodo no wonte ase na nanom no munim nyansa wo no munim de na wo mu aka hu bi ana ma wo mu nyina akoba because na na bi shamra sikani bi wo krom wo se sa na mera wa hye no wonde woni so ti na ye nnome na kwaje kakra no wotwa so na kwaje kakra ana bi zo won kwaje na sikani no do be ka se fami court eti woni so open so se tu na me bodi a me pagya mu oba ye na okasa ye no se mensem bia ya hensem bia munyi ma de emre me aso na kura na info ni bebre bi ni nam ebi ni nam court na o so mu a na obo nse jawo because ade na mpanifo e de nsan ye no ye mfa nsu onye wo na mpanifo ni mde ana brante ya sabe ya papa ya wo siwe ya ana wo tewoi ya de pe ha hye ne se ho asem ne ye ka na ye hu bi very bad entwa yie e wo no ma bi ho nanu yesa brante bi oha adwen na obi wu a oha adwen wa ye na se no nso se bronsam na ato nsa fere se nyame na ato na de se sa na ye ka no obi nipa boni ni oti wiase kwa wu ese nyame na ato nsa fere no kwa kuna brante ye de da na ye de ne to adaka ne ye de ne ko yo ya momabro adaka free amunsa behwe fom to se free na da for me ne we Asem Papa ni tete na ye ya amane ne amamere ye ya amane ne amamere emma kuro no ni ye sa amamere ne amane no so makuro na ye yi musuo makuro na wan hwe ye obi a wono de wo so okona sole be kasa abosomsom but tete no na nte sa enne sa no mani ya jai iti no ma bi wa ye no me abeda kuro nti Ghana ha mamen kasam edu mre bi a aban obetra so ye gudu kura na no me eden enti ma ne nye hui obi ti abusuam na nkoye odefo pa wo hini bi ti akonwa so ke enya ntu no na nka na hini ne nkwa wieye nanso ne no ma bi a oye sesa ka oye ano hini bi ade ade besi na ya ko bese bosume na ase numni ni nkonwa so kura no ono mo nkodi nkomo etetetende te na se na nabi wo hyede mo nyina che still da so didi ene ye wotete nipa bi wo da so hyede wo didi na me hwe bi man bi se India se wan India krom opani bi wanyini papa na wo mefo so da e be next week bi e be so ono ma wanyini papa ono aso ne bucket mi ko bu nsuo na hu na em se da ba skeleton na nipa na ye nipa ntra kwaku ene de ne yehu hwenkura ewu hwe no ma esisi wo wiase enti yenko anyame wo hu ye bone be ne aye amane na nyame de ma ye no ye ne ye hweatra suku nti enwomanim nti enna wo ye se wo ye kolo enna wo ye se wo de onka ho wo ye se wo se enna ye de sa na hwete sam abusu pa ne bitifie wa ye ne ho krache tio first ye so obi ye abusu pa ni a ye trans ne ye ne ebuka na o maya ana o fiti so oba obi asori o trans na obi atrans because ono ne abusu ne nyina ti do be kan ye fa na enne akura bi anya sika cha abusu pa ni ti abusu pa ni ka asem twa ne kwa onfa enne da ya sama obi wu na ye de ni gina ho na wo bre na afuni na no kura de ba ko bi o me ni gina ho se de o me de choke no an choke ye wo mo kwa na bu atofom wei
Asem papa ni abusuapani ni ka se me mabusua mu de saa no ma we eye chiwa de ampa ukọ fie bia mu a ye wo fie bia nti na ukọ manhia fie a na sa akonwa to a ye se obia meka ne fie aye de ayi abakwasam ana obia meka ne fie dua ne mpani sa na dua esi fie ho obia meka dua esi fie ho ye ka dua esi fie beka wabakwasam e wo fie ho wona na no wan wona ne so fitia no akodi akonwa because nchi ni wan kwa no na wan hwe yie na ukojina wa wusa utu wo na wo bekasa na ho na wo maame na wo maame so ho na wo no na ho na wo no wo bekasa se woni mo bia wonim na bakwasam ni mpani nsam a obetima keka kwa kodru ba bia ye bekasa oho aye ye bekomu no aka ye bekọ no na ye no correct yes wona konyan fata enne de ne yehu abusuapani bi akosuku saa ne dia ye book efia mane ne amamre wonim enso no na ato no nti on na esi edi di iti saa no ma e koso ni ade abusuapani emfa na nya hwe wono so nya na dwen sese be wodi na abusuapani ni boko na no abusuapani case bi e ba obedidi atam ase boye na case odidi atam case bi e ba ye ya edan bi ho asem papa ya da bi no papa ya asta edan ya ye kan ho asem oba ye ya so onta o se o sante ese opoko fi wono so ja ho koye no we abusuapani oba ye ni watam ye de ni de ma but okodu na ototo ayampia ensama na eda ho na kire ni ehu die wom se wokura no wo abusuapani kura history pa wo fi okura na kasa wonim entedu mebi a kwakui enumi bi ekoso ofie bim enumi bi ekoso o sebi kuro bim entedu mebi obahu kuro bim yes accident kese bi asi first mame nka sa asemo yi ye kuro ma sante a chimi dwaso esi dwaso junction first no de me de mani hu ye me na saata motel ne friend na kwasi prempe na osu a chan prempe me na me dinachi me na no of family bia no ono na kire me san no ma me kan wunim edumwe bi na eya na wo bi nkase bibi ni ho tie saa sem obi a ye badwen ba bia wo de wo su nyame aso nyame ko wa de bia wo de ogidi ko emom enkase ntia bibi kwaku edumwe bi na dwaso junction mani Fred na me ka sem bi se me kai se obatan bi na wonyam pemfo bi ka bono ma 7 ne mani nyina eyi to kwan na ne totoaso ba me kai insuo bi da dwaso junction na sansuo no yo hene na so epani wo kromo na wonye intelligent na nsa wonni ma bakwasempa na ubobu ni sansuo ketua bi tenie ba o ka ubenya krobia ne nkwantia no edumre bia anansu eda ho no enka ya amane ma no na nipa nim sofo ba betima begina be ka sei ena we dia abosom sem ne sei so no edu anadwo na so otwa nsu odu a obo aben because of the ne ofabi anase na bia ka kire no enso okogia so dem so preach a o se abosom sem tiare na du anfaka ana du anfaka na ntwam obo aben etime nana no na osu echa bebe obi yankopon fa de cleanse to dwan ni di nachi eno koya amane ma nsuo na da wono accident de beba na nsu ni bebebe kwaku edu no ma bi ahwe de we ne kwankwa ya bai wo musi de dafunu efunu de we ye kosie efunu ejojo funu ema bi hwefom e bi firi adaka mba hwefom de we ye kosie funu a adaka wo behwe ne apapa no wo bi kisi funu na no obi se na ne former boyfriend o se ne boyfriend wawu na efunu de ho de na no akotua na no e kisi no me na ofa ma wo sei dia twam ko dia te ho na ye se ye hwe kwaku dia pese ye kama tiefo ne amanfo tie se wuti kromu a edumre bia susu ye ho memasem wote pumpanifo tie de mpanifo aka wo ya santini banko ade a ana onya santini ba abrofo kwafro mu krom ebesua ye culture ba wote hanom wusu suku semti de ye ka bia wonte ase ye besre ye busua mpanifo no ye do mo sisi enkwa ye fia no sa busua panu wo mo nsori na mu ne busua pani ma na nya fe anna ya de furu bi kwa so da mokra na sofu gya o preaching yes wache obo se nkwankwa no makopeja emomebu wa ya no mo che de because nsuo na na bi wa na ni wo fom afunu bu wa be che asem a wo ka che funi nipa mu wo ko e de biem pa na wo ka bebrebe de na wo bete
Bible show mu say I say ka obofo omrante bem na dabone na du nipa wankai ene wawu nti wawu e de ne ye ka kire no nti ya na ebe se no so nemom eno so nkire se ye ntwifo asofofo ntwifo busu pani so nti busu wo se me dem wo de ka nkwankwa e ba afia me ko mbabo me enu nti ye nche enu nti no me de dayanim ade bi a ye pen ye nya nti obi atra se wo kwa abroche visa wa atra ye mfa ma no enu me di wachi wa ye no ma bi na nim na wunim ye pese ye kan se adeda no se obi awuni adeda de ne enim atete e ka tete o chena kwa ye tete ya ye ba enim se so obi wo te se hwan so na ye frandaka so na ti koko so na ese dan ne unam nkrakwan so a ya ye frandaka bi koko ya ye bi car ya ye bi parrot ya ye bi ye friend say aeroplane ni ade the bible ni ade ni nyama men kasem ni e business and nipa no ye e fede nanso se ne demu no se be ni se de anyo emom na daka ne ade bi kwa no ye oton bible ampa ebu ha ampa oye frandaka obu ha oye koko pani wadua koko ye de kai no e wo kwan bi so emom se ye jojo funu na ye so funu ne papa ya daka na funu free so beto fom ne ade ye di funu gina ho na ye him na ye to na ye free to ne ye kopaja ni si wode ye no me kese ye besre wo ye busuapani sa no mani bi wo fia mesrew die busuapani manya kono na namafo amoso maba no wukọ obi fie na obi ewu ne wadanfo a so wodan ye o mesrew susuji hu mena ye nyansa no ye bi pemre bi atwam ene ye kaya na ye yese ye ho saa susuji hu mena na na obi ewu ye kosie no acha kakra e wa promasa se he ye konkrofo yi boys yi tete kwa ho menu be ko ba ko ni ti opoku transport oni titem na ka atiniti acha pa asase mu yi menu be ko hwe onu nipa na okọ ni ti ye de ye kwa kosi oni ni ti nyina o ba ye ba kosi ona wuti e da nchen ensoso hwe mfaso be na owe so ye be sere ene no mi bebrebe aba e so no ye nya ne akofa ba nya buro bi otifie enya wo fa bi otifie na eye wo emadu me bi ane de sa no ma ni nyina nsusuaso no akosha buro bi otifie ba wan kasa no ko funu na so obi fie a ko ye no wakwaji menna akokisi funu wodi fu akogiragira ho efunu wo bo na ba ye timi bu bi ma se we no ha adwen na ye kisi bi ni ade na osusu se ede na wo be ya ma na boa wo ba nipa da sani nim se nipa wu anu wu etihwe ni wonti de open wo ye mesro ye ntem panifo asam ye mfa mpanifo amane ene amamere nya adwuma ni ye nkọ anim na obo de wo ababo si beye kwagu mamfa nsia oberade nshira na won nyame na mo so aka bebre di akire o man no megidi se ni obeye city na woti asem no ababo na brabo metie nyina aka se nyina medwune kwa adwune mfiri se me wura ho pa sanse ye ni fredi ya mehunu bi sa me kai se misa mete se efunu eba onse na mpanifo mu disie bi kura no nsia na na ka na eba sa ka na kura bedru fi ho ma ni dum sa light no sa bi obi ahu se no na ba na abo se bi amu nyina mu ofie na fie no ye de ba o ma me da twum nyina yetumi ye kan ho mra ye nkwa ha wonim se wode wo kofie bu ye de mu firi wa na de abesim achi ansa na ya sa de nyina ba fie na mpanifo ye we nyina nim se sasa bi de amu achi se entena fie se mfa hu ne huna ema meto nkura bi so emfa hu mehye nkura bi mu na omo ye saade ye we nyina afa de ne eba dan a akwa na sade ye huni kwaku biem enya ne aye kekan kura akọ bible me wo ho ena ye bra no stories na da chi ndoso nke be kenkan a kire omo bible di no kura se ye mfa funu nkọ asole dem osi nyame konkun no bia ye mfa funu nkọ ho enso ne a solid them na asofo because of collection be jendi a solid them ankasa no mkode dem mu eye awufusom ne ye jane kwan sorry akese ya minimu omo enso bible kasetia ebiem bible sa akase onipa bi aye kristo ni mapa se okofunu ho de wani gohwe a kwakwo so odwira ho sa 1 week yemusa se na ye abosomfo ne ye omo eso omo ya abosomfo no omo ye but yemusa se kristofo no omo timi ye sa na entiana so obi sombosom ana obi ye komfo na ne maame ne papa obi oben ni wu a eno nkwa na omo hwe sa afunu no nya sa afunu bia no ombeko ombebo nsa onhwe funu no etini maame de no aboa ne ho nkobu so omo otodwan nyini esi na chi na okwa akọ hwe funu na ba na odi dwan nyini na bekum
no de adwira ne ho se be ye musuo ne yesan bi ama ema nananom bumfu no ene wo ye wo beka se ya abosomsem ye nananom nyansam no na wo kwa no pampo ko hwefu na munyina mo sanso se mo ko asie ya akodwara no akosie no hwade ne ntoma ya de cheche ya titibi bobɔ mo nsa muti ye ka kira mo nanso se obi akodura musie ye ho onya ne ho na musuo na ni ye chi amabiem tubosi adura sie ye ho no ne yebo ye ti o ne yebo ye nsa o ye nyina yi gu funda kan so ansa no motu na tie de aguso na wo pie firi amusie ye ho na batisie amusie na no pe amusie bia wo ka akwan ho wo matinsi no wo so ma bodua ketua bi ne ade nsuo asiso ne ade nyanya ahaban agum ne ade samana ato ho wo horo nsa musuo ene esan bi ensan firi wachi ene de akora ne timitam firi si agongon ofiri wa no wabu obi apoti no wore ofiri wa obi kodu a wodi ne kwan so no wabu bi na odi suatra jimi ye mofra no na yenya wahini bi nso a obesole sa ade we die yenya abusua panyini bi a obesole sa we die eyemedehye ne yekosie no memma nkura ne nnasuban se yadi unya ohina obeka se ye masase so ena sa ade ekoso osem koteom no manfa musuo bi aba unya amrante ande okoye a ombetu o manu aguso na atena se na musuye ekoso wo kuro nim ene ne nkwanhia bebrebe no nyani nyana ye nkura bonisem o se eniamo ho de na ye na yensu a yennim na kade yennim ne ye de krense ye ho ne yeguso ye no eno ne ye problem besi ne o maame a wutie mfa kwa adwene mu na twe wo baso odenfo no tena wo nkyese tie ne agya mono ne wo fa ka kire wo nei ne fa bo wo ntoma no akura bi besi abrabo kwa so ohun abempon ye na setena mu da sa na abedi na chie no edi ni nya nanka yangi egoto akune ana ade a yekoto akune wa kisida be pacho waja wo na de wano aba obini mu biem da sorry wa wudidi fa chame dabi efiri se enye but sa jana nso wudi ko ye mo ana dane sa anti se ya da na mfo anu mum se wuntimi nya de a ene oni pa wa expire ye koto na kwene ukisi ne ye dan why na eja ne atibia na taade mu pen eye no ni ntini ye ka kire wo se ne ne saade a me pa acho me nkwase obi awu nkoye na tu enye ye koto akwene kokudi etwama wo kra na medi wo ya ne se busuani bi de hyiawu wa oye wadamfo no onno kra se ne no ye tutrasem nya 20 man sustain ne ho wawu wo kwa yi ase ana akobo na busuafo baye wadamfo no watimu no wantimi anya ahode ne wokọ ukwa ye ni bia abaifo am ofia amakuno jeso otwa tutotu ndi munyina mo baye ye nsoro obi a ene obi jimi ofia obawu ne ebesie odi jimi sa nu yeja ne kwan ne wokọ ne fie baye na no nya hia akomo de hia ni monyamfo sa akomo ja ne kwan na wo na wokọ kaweyi ye ni fred ye hunu bi sa hu so bia wode awraho gina ba bi mobombo ndede na ho ye ni bi o hwa nyum tuni bi obaye o hwa se de omusu ubozo amoa ugofie mu aduane a wakodi ena de nkura na de ye na bo ye panyin na udi njim obetia wo na so apira onka kafra tubafo omonsanso ono so oni nsan bia bebo canopy bedura ye sesa so aborada nso na be kakasa eya yesire o abrabo wunwu ya bebire na wo yanim edimu obi hu ntanse obi hu mframa obi hu musuo medu de hyiachi chini gina wona kire ne kwan ne sa abrei efunu de wagimi kura mfa ni agoro na nyame kura mpe ne obo ni wiase ade o chini kura yefunu se wasofo ne nka nkire mu a kristo wase me mankwa me pira me sei ensufunu wase ne hia dan mokora me mfa funu nwura ho wase kristo ni a wafa awurade yie no eni kwa so ko hefunda ho se okohwe a oso yi 1 week to wode krense wo ho krense ne so ye nhaba bi nyemu nyina na munim na wanya bi de adware saa ena odi dware kwa ka se bosomsem enti ne sofunu ko hefuna no abasa
Afobo sa ho man tena so te ana nkom share sei bozo ka semen sisi so omunim efu no mgoye show wase no na damfo so fo awu na okogina fu no otuska se ofisi owie obeba Jimmy osua Bible no onim ade ade kranse ye ho kro onim oba na asa abeje Mike Sunday wo dware saa na okọ ohye nkoma na afeli oka oman ho asem amam we be di president na afeli wi ana o se kan na wura mfi ne ho se na wura de nyankopọ obo no se hia dem ho kra ye mfa funu wura o kan pese wo a wo som no akogina akọ mu tibe se konfo be kwa ko hefunu no mo apesusu ato dwan abo ho unya ka chese ne maame awu a oni so obeye yie ni sei eno ni motia ni timi ba no mo mani skan kakra bo ho ban to ade antwi no okoba be kransu go o maame wan go hebi o mbekasa wan go kasa na aku no ti konfo bi akwa yi ebe no de na ni hefunu nko a oba wo twa dwan wo ye gase ko to dwan kra be hawo ahemfu bebre nim nyansa no mo yesa mo madimi de oba ya aba obeba na dwane wo ho ti ne yewura won kwa yie basabasa no diansa no won tu de to so wo kwa yie no akade ni nyina wo na chi oba obefa bia process so ensu a wo so okọ ho kwasere o mo kwan kwasere adade ni nyina obeye na mo de mo ma futuo bi nsoro mo preaching bi nsoro mo osofo no ka che o se ensu ye kwasea no oduru nsuo ho a oba aben pepe osuro sofo no osi nsuo ye bosum enkwase asem no ode ne maami funu kotre breja ode hina abokọ eme ye bọ mpa ya san ode atwam ne furu any spirita eye den na wo de transuo nko a wo se ogu nsa wa nwu penso ka ne be sei untimi nkoda na no madam fu bi amene ne wa ya anwojo ya ba bia na ne papa wu nkran ene ye koye ne adi funu yi ko atumi ka omotutu didi akira because papa ne ben ye koye amana ye fe da ye duru krom wo sa ambulance na dikin ajaye wo ko last bridge wo twam him modu na chia nyenye anyama ne wo apake waka na ye koso ade asan ye yanyi ne ntem aba numere 9 ye mfa funu nuru krom ni adeda no sanu mu fure kro ni mpanimfo ni wo fa no mo di ade yeye se onyina ba ko pesi nsuo na ja se hompo ne ya ade eto me ko ya de shina ba tuntu onia na sesa se odure ho na ogu nsa nyina nsa na allow nsa no mkwasira apache o sa ya na musi bibi ni wiase ni jimi bebedebe yi amam ye hurehura amna we ya bosom we atichem sa na mu hunu ne sesa mo yam akwan na mo jimi na wiase ni mu sa me sra brante a wotie me mfa life ni agro asa pati ni ema no mini awu no wotim ne sa he na ti se no atam na trase obetete aduane ama bra ebi kura ni didi na ba wo mane o mde ne sa si aduane no mu didi fa so bra otiase no mane ne didi na de wajimi kura anu hunu se chemicals bi ade wo mo pane na anu wodene ena mo ba no mabo fita ne fridge no na mo mabo fita no ena mo mpro no nti wo sa de na ya na ha mo ipa ne tiase kura zo amwa no one ne nka wona ne nya fan ipa ne tiase one ne nka ebi kura de ne ge sa wono okun ya afi na ba ya hwehwe ni mu menini bedidi menini beje watiase one ne nka na no ba kom de na tena moto so ndom za hye ne moto na obi atena gira ko no otu abobo ya ye tiase ekom ne ku no ukutasika wa ama no owidi ane ne koto nse didi ye bom kokko aha ne betuma tumufu afa wo fa bebo wa mfa ye mu bi de enim ye nye me kra kwaku ya de wo me no empefunu sa na mete me kra kwaku ya de wo me kwaku empefunu ntimi yi ankasa nyaade amepe wo si mayi ano ahampa me ba nso ametete tambia meduru tu hobi anopade ne mempe tie nipa ne ben me pa because am go refunu within 1 week me nye okay da kwaku me yare sa me fie enya yare bi o ze me na ase me yo maye ha aha ntimi be hunu se me spirit mpe ndi funu me papa wo me dampam na me nua no mu nyina esu ko hwe na mete wo na o mu su ko me so papa wo 10 me na mtozo for me na ode me to ne ho no me nko na mte so bi ka we dem de so wo bayifo bi o ne papa yi ne mfa na ho kra bibi nka me se me nko kwa si tama yede ne to mpam mu sa fe yede ne ko to adaka ni mu na so made ne afa de ye ka nta na me nya vim akọ ye papa na me su se na ntwe eye me kra ya ba me ho mu mpefunu hwe on se ye wo kromu a asikafo bi ewo kuri mu ye wade bi a me kan se sodo but nipa ni sikanti o se ne ba no wawu no onye ne sodo
onye ne sodo obeye na ayiye kese agensa bas eye chiwade wo ye say to tete no etoto aso na tete ni ba bia wo ade eye fense sodo no ye wo ye say na wo soso nti obi wo a ne ba ne wo ye o tena se gi ne trinsa ayiye no eni ba ye na ne baba akutim ana fi o na ne pa betim sisa so sa sampanimfo nyansem no omo kire se obanwu da na obawu yenkyire owu se ye wo fie nti yan tantantan na ni nwu ase enso obi sika jo so obeye me o ye prekumasi premier ni me ye me be ye so wa anya na yi a e kire se ni owu kura mfa ne ho na za ahye ni oye sa na wa anya biem but na de ye hu se na osombo maye ni ase akum ni osombo ani pasuma so ye premier ni nti ma anya na yi a ye beka awrade hu ya mobo omo aye ko ne man ketekiti bia me mu bi ye nya sika wo but ye nim ye mu bi so sika ma na ahye nso obi no mu kasa mo tibi de wasi mitimi nya sika pa me huna de a me de ye mbusa se firi he obi timi ko fa eno na obi ni mi di ngom wasi akora bi ena ni na di ngom se ye wo no na toma dane nan na ya na firi he na eba ko ma ko school mo siesia science ehunu se ye funu no juice na ko na ntimi provide toma e go provide akora de ye de na toma timi dane na ni di ngom ketu bi ni ma ketu bi so kire no afero se neno ye de ne basa na mse na chese bibi wo be sa akora bi wo a wona na bi ne ya wo ye namse akora bia wo be wo na tomanda na o de beba na akora bi won so a ne nana ne ye bia ne wo ye ene ake bia ne da nana na empanimfo no bia nkonya wo ne fie bi wo abosum bi wo motia enti ono no ye de ne ba wi asoro mu gina ho na eje awo no enti wo doctor ne mo amwo don hwiri ni nyina munya yi ne ba se ya ye fira mani mu hunu no mo de abeto ne nan ansa no mate wani enti wo hu meji awo ne da ne nan boza ayo asem foforo na ne ye de na nam se yo fa bra bodi agure mpanimfo se ye monwuram na nso be kire wadwene because ahom te ne ensem wa ho story ba ko esa da proso na na pola wonya ne ba bi ko kotoko fan asema be deje no but case we ni so ehun di yemfa course kakra bi wetima fra 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 hello good evening sir as I've mulad young content and pan and hello. 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 Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Okay, Madi. Amen. Because you won't carry I can put it with you. To do when they are privy with the on count mama the no mama sponsor let program mun yerke pa YouTube hello ita feel what you be na asemo so mo kale de Ramadan da na we ka mu di pia bontina ka mo kana ke ni pruno ya fapa ni me di ya no aso fu di le no me bi da ye kaba we ye say e posto ama say we have to say pe o kana hase apra de no ho aye this na boy moye ye me ho so ya ko diskedu bai ade so ha ni ko te ka ko diskedu ya di bia ka da bua ma o sika na ba eso ye nyinti no e di program abe e da ma sinya men kam ho on kan o so hu pa hello yes sir good evening sir I'm talking about a program. Who was my boss? Oh. Hello. My boss, who was so young? Yeah, good evening. Chilawadune. Yeah, that's a fellow recording. Where they believe it now. Kokuyanko. That's a free golf.
mikro. Ara ye ko se di pana e be si be over ya na e ye na be se ko fe no so ke ne ni e de ka bo kan wa si ba yeah to me ka se go so o go so fine o de chim Sompa unim say none of that drugstore ye yi na atompem yes ndi nyame pe china mo pe no kra be ya akugina mama why okay yanko hello also oh I pick you ugina so hello good evening madam Yeah, the Martin and Isham. Good evening. Good evening, sir. I don't know what kind of Menana. Neba ekutu nsumi. Okay. Ekutu nsumi kuma na yampa ona nkusi. Ehwani bubo ntabo ne yedi nsumi. Anso na de obi ebe ukra na me akopa daka. Afeni aha ngro agro. Eno na me wuo no edo no seti ama mani ni so ba kokra nti bi amada ho mamomo ho maye. Hello. Hello, sir. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. Let me say, let's say, number say, Edintina, say you got to see more, and Emma, a boy and some. You don't want to answer from it. You better next time topic a man among common idea. And see a whole topic. I was any person at the film. Yet, you a bit too much room, but no see a topic any quantity. You try them out. You head up and down. Friday, be say I had the ones who escort your mom. Why? About you, hello. Hello, catch up with me. Good evening, madam. Catch up with me. Bokopa. Catch up, my program, like the same about me. Also, Casanengo. Well, you're not on first person. Honestly, the fact I could be willing to do in family. By Mr. Mr. Check on can prepare new program home. You can say the children are dear son. First, one can be different. When you're not a come to power, you come to listen. It's me can say. Those are not more than it was I bet me to start to do one. But Mr. For you this program anymore starting to only time China, it didn't move interest to this. So the baby to want to start to do one. It's in Mr. Mechanic, and that's the kind. You Martin, I'm in about it. Hello. 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 Yes, madam. What's up? Good evening. Good evening, madam. Bacho, your friend is here, and I'm going to try to marry. Go on him. Bacho, my question is, I'm a person in this. Koso. Bacho, the question is, there are more Catano women. You were taking to Ghana, Hamma, and my other youth to know, yes, and my name. Maybe say, and a year and next time you're the one who you ever money, Marco Bocodia. But I'm so no more person.
Ukoba, Ukosin, and Alcohol about some drawing. Now, can't a grow be do a Bible more, so what the end of the who signed your man. And no crowd was an bachelor. So first, your question, I didn't near and Sunny Abbey. And you be a wolf, you have an idea, command or bachelor. Why? That's your matter. Diamond Scientific Research, Simming Country said to me, Cabro Macachi, no more. A drew be a movie. Na odia bibi do ayale edi nko aso dia ene on behwe omo hospital no baby bebre kumase omo obi sunya na omo obi akra omo obi Cape Coast omo obi ene nkuru ahodo bebre oboase nyinada dunkwa ofen omo wo ho chese takorade takwa omo bi omo nkwa ban mu pa edi nyame ka chose from number na fro omo na afi ayale bi a wo pe no omo mfa ntimi omo ntimi ansanka na niema enkotote emfa emma wo number na 0246 727 677 0246 727 677 0246 727 677 na fe so no ofiri wonso ane aka akiro se koso na ekoko ni bia de eno ane crop nso eno ane bia bia nsa no se de nkofo atu aguso ano odin nkofo tu aje se nyano bi ni ene ukoba bi etimi shotumpo ekire adumapa omobo ne enema omo ye besere se wonso so betimi akwa kotobi otudodo aton na nema akotote dia ma krobo ne dia makacho nzesofu panyini kura wu a ukwa yi na se akwa kotobi eniwa ayi enya yi eniwa aponto nya aponto birthday no enye birthday ayefro no nya ayefro timesere so be pe club ni bi na wabobo na nema akoye dia ma yakoko muta so dia abasisi a nya aka echi ye de bebro ye kwa aba 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womagidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 0540 na se 21st clinic wo mo ye sciatica expert hey sewa me hu acho me na no me bisa ekwa so kwa brochu Kwaku, afraina mebeko. Nenkrata krani. Hey, eni me ma connection ma for den kofo secret dwane ne wanya otu di musa. Oh, Express Group adormenti. Akwento ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour na se visiting so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amopese motu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi, Asafule run about Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From more Humacho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Yeah! December is here. Introducing the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion. 100,000 Ghana cedis cash is up for grabs this December. Dial *426*6# now on all networks and win big. That's right. Just 10 Ghana cedis or more, and you could be walking away with a life-changing amount of money every day. This December, dial *426*6# on all networks for 30,000 Ghana cedis cash as the grand prize, 2,000 Ghana cedis daily prize, and 6,000 Ghana cedis weekend cash prize. Don't miss out. Join the Mega Cash Bronya Sika Chedia promotion today. Dial *426*6# now and follow the prompt and take the first
step towards a richer December. Terms and conditions apply on the NLA Characters Lottery platform. 18 plus only. Play responsibly. Remember, *426*6# is the code. Live and let's live this December. Charlies always look out for Charlies, especially when things are tough. Like even today, you can give your Charlies 10,000 Ghana cedis. Just enjoy your favorite club beer and you stand the chance of gifting any of your Charlies 10k Ghana sharp. If you are a Charlie, then Club is partnering with you to make this happen. Buy a chilled bottle of club beer, get the code and nominate via *899*9#. That's it. Cheers, Charlie. Drink responsibly, not for sale to persons below 18 years. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Your friend Dr. Lawson, CEO of Lawson Herbal Center. Mr. Ghana for a bosse medensa bebe dwaso. Ensa me de be dwaso e Lawson Dire Bitters. Me pacha here for say nensa ne esitie. Sa Lawson Dire Bitters yi me hwe adoma chede a obo ade ade asega ade ache Ghana for. Ye hwe nubna. Ye hwe nkohini. Ye hwe enhabanwa. A obo ade ade ache ye. Na chese Ghana Nyankopon etoye. Ye hwe dubra bi te se kokwa aman ne kita Dr. Lawson kokwa aman eye dua a Nyankopon enum se Ghana ha ye discharge ni ane pa ana sa starch ni ana ye die no hwensunsanso bone a ede bre Ghana fo sa wo obi ata discharge ye duane a hwewani etimbeda wani so na wani enkekawa aba wani so senkekawa na eba wani so a etimi effect or site ana wani no entimi hu ade yi kokwa mai ba umojam ana woni paduam a amamai bia do so wuntim wo kase wo dompem a o se ede oyaw ebrew no kokwa mai Nyankopon de abedom yen senyi sa amamai ni nyina free entimi mu na wade ho yaw bia eni hobiem ofo ade Nyankopon ene de atom yen eto ye first tete no yen sabio tete na kebeka sabi edunsini eno tena mafra amamre entoma esekente hwede gugu mensen me twi Ghana for adwen akọ amamre eso because amamre ne amane de yentonkone yenhwe adura etoso bim yenhwe moringa meka moringa dodo na ni moringa adwuma eye ni hi ye duro na pena eye duro na pano kura san ye duro ye ka yare ahoto a edua ye fen moringa etimi esa na chese Ghana o se de ho ahwa ye ho enuro na edoso ye edua etwato mahogany na mahogany de metene so ana ma sorry because ekuni so mahogany a ye woni ba ene ye woni bema ye hwe tumi ni ahode nuru a Nyankopon de ase edua fen mahogany eye dura eye mojaduro esa enane moja mahogany ekum kuda ekura aba so ate yaw bia woni padua na kwae ne mu ekuro bia woni padua na kwae ne mu na mahogany na adwuma eno no etidie fen mahogany no mese Ghana fo se mahogany a salutudua no because edua Nyankopon agista so e de ama Ghana fo eti sa suahu a menya ewo sa enubren enkohini eniaba eti se nufotini eno na ehye mi nkura ema me de share Ghana fo ebose se Nyankopon edi sa no ma wo mu nyina do yen Ghana fo dia o se metimi keka ni nyina bo na me de alcohol kakra efra na me de yensa ebedum Ghana enuntina ema me de ensa we ebe dwaso me Dr. Lawson me share Ghana for ebose se wo de ye program bia wani mu ase da ensa ele se wonoma ebetimi apoa se ni je na apoa benya se arewo na aba ebetimi acheche ore na etimi ama wa hotoso esu peye
So you'll be a woman, Samunkuadia, and Sarah, Wunuma, a mamma pass. The betting me up to up. Hey, Lawson, Peters. Send us any city. Where are Dr. Lawson, Mensano? Petire Peters Nibi. Pet Lawson Dire Peters, and none son, a mamma son. Mammy check a crack. Now your phone who said, me, Dr. Lawson, my fat taste. Come on, Papa. The ray bitters. Lawson the ray bitters. Nana Senye, you qualify G. All networks. Nana Senye, you fan 5G. All networks. Untimin Kahoshi. Na all networks na yadia tumsari anese ekonanim na yakache grow fan. Grow fan so a boy juma papa yani Fred ya ti grow fan enye ne mojaduro papa wase bubo bi na niam ankoto temfama unya appetite sa grow fan bubo mojaduro ni bi na eniema enkoto temfama enye grow fan mojaduro ni nko a mu wo heba enduru ahoduo bebre na omose oboase obete wonka ene enkuro ahoduo bebre edi grow fan se enga njoze fan number ne frɛ na afenchiremu bi a wo pɛ se ye omumo jaduro no na apɛ mu nchiremu wo pɛ du fufuro bi wo yale fufuro bi na pɛ group fanfo entu ase mfama wa group fanfo bo adwuma group fanfo bo adwuma yete wo monka ne ye mofra yete wo monka ne yesusa group fan da so gyane na so akyɛ sɛ ano de ne pa wo number ne 0244 5965 0244 596532 0244 596532 from Mombejo so na niama akotote e de amount ye brother bi o ware ye brother bi ware eye sister Cecilia ejiwa one ne kunu brother brother taxi driver and brother de o ye Syria caller ene na ne di djuma wa ha brother de Syria caller ene na no I was so be to me na niema omoye no air fly studio junction yes Chester City a whole hotel na sa wade we na no den na me ya aduma district came so china kra na esi enye easy brother taxi driver iti one ne wife sisira ajewa o chanya asem keto ye nche kwafre ne maame ne na busuafo nyina obi anko enyina o china ye wo ho ye ba kwata na china FFF sanity eno man so wase kwaku nsem wo na ebele ni ndi ye betwi ni tia opene yeko yen ya nua ayi a onya no ba bi ko na anu ya omfred poli poli yo what is it asante hini hu ni mobo okura na chikama na afi owie esa kan se yemfa poli emanemra omo free scholarship obehwe omo sa ekosi da ono twedi ampo obefre no ana se sebita frache nkura no benya ba bi asi yewura kan sa no mpanyini so de wose ayoyo bi ko asante ntintasuo emfa techere sa emfa ekoso ena ebusuasi boy yewura yekura kotodem o oba na ahwe ni nye polema nkura na ahwe ni nye polema nkura na ahwe ni nye polema ebusua de sua ba yenkotie na afeni ho yemfa mra mu yakwa ba ope wa aboko eneme no kasa se kuma me no kasa wodum ani braba ato abesewe pole wodo ope wasam obi so do no ope wasam a wodi ade bia wo ho bia odo nipa no eti be ma walo na wodo ma sa no ba walo wodo ma na winua be ma ne don eboro so enem de yi kire no ntino wodo ma wasapte wo manan onu ni ba sabe wonu anya bi oya ho ade wi a bosumi nsia no kuhia no kwanche wi o ma na papa ti ase o mo ni menua be ma na be kon eche ni tumu nyina ni nyina wa ampo wanyi wa ma se sa se wo ya yi menua be ma yama o pa se ogu na ni mase ka hu se wi aso bi do no tena setena pa ni oni ho a ne saman ne nam mo do ne nka bom ni nya adwuma
Yesie ne na otwe bi no pepepe e de na ekodi na ebe asemi ba me nka ho hwe sense na me na wotumfo ma bibia akwadwo asomdwem abrebre so ma ba to ntina ye hwede ye pole ya ho ade abusuafo ye de ka me yenu ne firi kukuum ahafu kukuum pole fra hemfie fra ahema fie fra hemfie odi akonwa ma ne ntina ye fra ne ya afrempon no obusa ya afrempon na da no so no nse wo kan ne nsem nyina ache ntin unim ya afrempon no me na be ma wo hene ene ye de to nti me nua be ma wo wi no so de ya afrempon e papa ono ne ya afrempon ansa na teacher ko esoso ebeto so ye nyina ifra hemfie nyina ya busuafo e ba na ma ye din same nka hwe wo busuafo eti na ye ho ade no ye nya wo de ka mienu e ha ka mienu e di beja wo ma na ye ho ade woni busuani a ke onya nipa ma ne meja nti wo ma be ye ho ade no mu fre he ye kwa ha nipa ana ye kwa ye dai e ye busuafo ne begina ye eye ba ye so busuafo ne no ka bom ada ne ye mu nkonta ye nya bibia yi ada na sese di yakosie ye me ye hu di yakọ me nua be ma ka ne mienu na wai ne dan na wosie na wai obi a hwehwe japade o mapapa ye enye ya afrembo ba hwechi o pole oba na odo no na no wo mamu nan na sabe odo nti wo ye no ho ade abusumi nsia pepepe na akohia akohia gifti mi sister panyi ba akokro kasa on so gifti enti wo pe wasam do wa won na tachi bo aboso o kasa no me bo mani ni so atata o gina obi aso ase be ye ho ade ye bibia asondwem wa hu sa wo mamu nan na sabe woni anwurani ye nua be ma anwurani no wo ya anwurani se me chase me hu me ma anke mu mema me bibi wo me nsam e adwuma metima hwe mema ese na wodo wuri nti okremu no ono so o ma me no enkura ne ma me ewuo sisi akukura no wo obi anka abeje nkura na ka ma ho koma ye nsia ki enchirem si anodode ba ye nka nkura nsia na kotumfo behwe wo so antimi ahwe kwa no se 9 wo hu so ne no wa nam se din na aja to na ada na wonyo ma me no nsi nche na mfa nkura me no ni hye omu ni ma mu ni papa etimi nua bra ma no bra obabre wiase nyina no o ma me abersi wa nya bi ne maso nya bi enti enkodi ananafo nsam enkodi nkwafo asabe anya ne kwate mu mba nsam omu na engei as wo you ani tisa asam no asa wunim ho hwi ya me yakra na se mo ye ye wi ana na mo ntanse gift na mu akonta na wase abere wai won hia hwe o pesa wo je nkura mienu no ka ho ya pesa nkura mienu pa na wo je wo mo sisa obi anu ntwe manso ye ne oni hwe di wono apɛ na obefa ye kwanto ana pɛ na homa hemene wono ahunsa wo nan eso asenya hwe ma walo odi wasiye menu abe man so no nya mo bossa woni no mo woni no ma na obesua wo busuafo ofra hemfie eti owu ye na ede ne ko ye na ye ye wie no ye sie na anadwo da suom ne yekosie no efise ye nsie ade hyefo sa anadwo ayi na ye suom ne yekosie be bi esie ayifo ayi no otumfo nti ene ma ye no kumase kebe ni ye kukurum be na hafu kukurum eso otumfo nti ede ni die man so wo se de wasi agye ne feso no obehwe nkwara ni nti ni bibia o ma bibia to asundwom ono so be se na wo hene ene ye ja bibia ama no ti asa wo ya me ayekwase aye na ye no hori nti na pa chese bra woni busuafo adansa wo yesa adai obi anim so kwa wale na no be ma wale no ye ho ade so no ba onu ni ba aya wale wa ye ho ade na mo ti asundwe nti bibia ba papa oboni mo ma na mo fight nti yedie ba ye oba na dia yedie ba ye be ma na dia ene dia da ho ent kasa woni ni banti ne sabe o wa japade bi e be jefu nsam edan ya wasie ya wodi ya obi ano mepre kam you know we ya wodi ya obi ano mepre sabe wonu wanwo sabe wono so ma mienu nkura ne ma me ewu bra so nti ase ana wo so sabe wo ma mienu no enan no wo mo papa wo ho a wo ton ka obachi mi nua tu mu nyina wonim okay ewuo na menua na ewuo ne ye kotoku sabrube ewuo na menua na ewu na za asem no asefem awreho pa ene ye bre ne ye DSE pa ye 19 minutes to leave 90 minutes go and but ye de adin komo ne kwaku pole nua na e kasa me boa ofen ho nam ne nsuwa na ye de no no ne nsem na wo kan no bi ene enso ya te a ye nso ye kasa nti ye be kan says de wo kan set saa na sem no emu ya na emu de wo tie no enso mfa bi ensua because enefie wo kina ye yibi ato ayi so a se ya na ekoye mema ye hwe ya brabo ye e wo kwan bi so special mema o si so a hwe brabo ye kwan bi so no pole ne mamienu ya maame awi na wo hwe nkola no na ho keka ne be obey ne man nan no na ye sen ye hwe yo
na ho keka won ne ma na o maame ewu no mienu no eye pole nankasa ne be ma no ba no ene wo ba ne ma nan no na o mu mienu no sankwala no wa ne ma mienu ne nan no na ho keka echen eno na be ma meka se ehwe yie be ma bi akwa awade nese oba na no ne to ne wo ma ne gya na okofo oba afoforo a na ni ko sa oba ne ma ho eche ono ane ma ye hwe sa no ma ni yie ene ne ko ba sa utie ma ya pole sister ya se ne na busua ni ya wo se akoda no enan no ne papa te ase papa ne se obetima hwe ne ma te nam kwan bi sum kwan ma ya chi pole tum because of na ma utie kasa na wo se pole aya friends ai pole kura no eya oba ni kunu no oton cars na de se enoma ye wa wuko opem so akasa de opeso ye bia no ano ye ya mana mo yen sam trofo ade akwache ne yetesanse mo ya opem so mpese sebe akura bi bene nam ne bro no so na ekomode no enu ti na mire bi atwam aye guso se free education okopeja ba ese obi abetima ko school se de be ye komone no enti abetima ko ba se dia ai pole sister kan na wo de tunse ne animu a kwakwa besi den na sabi obi a enkola na yon papa te ase ene nkura mienu on papa no maame awuo ho na emobo owo kwa bi so na kam de minim se edu mebi enwa maamo hweye se woni be ma te ne be ma ne faawo edo yamu no ma se be ma ne te ase on no so ne yamu no ma no faka ho sika ko mu no ye nim de kumasefo ne Ghana fo ye pole yi eye da ye ntimi nya kwate kwasa bekwa yie no eko na no dom no na eko kese a nipa woda no eye kukudam because ante ko to kwanya tim ketwa anu nti na owu ye opinso o say to say no me nhwe ama ye nya basa tu nipa tu ahemfo kese mo koye ye bibia wie na sabe ayi ya opinso da no utim za ba ye kwa enti de ne sikwan say ye nwa ba se wo tia pole ma mienu na sebe ma miewu na pole nso awu no e de na wo ye wo mo se enkura nan no wo penso akasa wakasa o se wo bahwe enkura ne sa anti se afa na ayi pie ati no num tuni kwadwo fosu ka se bi so oda mani bewu ame ahwe na dampan se ye hu na dampan se pole wo ma mienu eda baabi a sebe enkura ne kwa ma miewu ana wo de wo ti ase ana nkura nan no pole hwe omo no omo papa ti ase eto gas eti hwan ana sese ye hwe no na ka me de mini no se ka o ma mi se bi pole o ko park no wo na asa nso mani dwale ye okoba ne so kodidi sebe na ngura no oba ne be ma so le o so no de ba eti ka sika bi pia ye ni mu ka o de wo nya o chefa bebi akoko bata gira no wo na ne bagira na nka nkura nan wa na pole ma mienu na enkura ne maame awu na mo papa so ohwe mo nkaka no so awu no na enkura kwaya wisi a omo ne nam wo no se bi mpradwasa se no ma bi ikoso ne se opem so se wo ohwe enkura ne dia ekwan bi so no enka enkura ne mienu no a o maame no papa awu no arewo oba no onya sa okay wei se wo pese wagya na ye kese a ofurudua etu oba no no na pe ana ma pole ni nnuanom abekasa saka wo fa enkura hye uyam ana udi ni kura che sabe ahemfo opem so wadaro ma pole enkura no hwe ampa obitumi hwe abanoma amane yeye enkura no hwe mo na nya ne ma o nanso de no ye nkola ne nti se ne mo no ane ma ho ni nyina ma fo ma ka ho na nka ye fe aba anere de ehu ane de ye tie na ye me ya time ne ko oba no won sesa na enkura ne mienu no ma me no papa wu no eno man sana ne no oba no nya de o ye onya do na ma bi etesa e ma bi tesa na mema so ye hwe ya brabo yie ye de nkura ba wiase ye kwa awade de wo de na ma me tiase no ye hwe ni ye hwe ya ma yie hwe de sa de kwaku yanko wo de yanko go insha story we ne bi wom na ye ni misanke be ja ne ntem yanko are ho na me ni asie no memremu oba no memremu oba no da be man so be me wo ko abusuafo na mbremu kwa first of all ye musa abusuafo ne se ye wura mposi waso ayi mu na wo ya amade hye ada na mantima mesi mu nkonwa na manka makum anhye mu yam na mu wiya mu nyina manko check ye hunu ne mu nyaaye mu hunu ne ye sefata oba no ene mu abusua no
Pole so ya de hye. Wonu so mo so ya de hye. Hye na na do. What ya asem na se? Na mutimi jam oba na ye ma sabe ayia sisika nyo na tam ye ne wo bebusa ye. Mituwe ne se minua bia wu a. Ye asare ase ye na yie. Ne awia ya hweyere. Ya ye ne oba ni beje. Ndi aye de na oba na koye yie no. Ayie asante hina dia tum se wo ye. Na afi ajapade nyina kodi ni we. Ana pole mami enu no so yie na se no mo we. Kwaku me ba hompo. A kire se me bremu abusua ne biem se according to Polo no kura kakra mate ya atesem ne se na Polo ne yire na te ansa na wo hunu oba we enu oja asa ba no omotriti ase omo oba na ni nye ana oba ne ko ni kurom ko divua yeso okodu ana okache na busuafo se ne Polo di ye nie esu akofo oba foforo to ama ni die ma edi amo adwena kom ne fon edi so wu na eye ne kuru na akuno yeso oka wie 1 week no wu ye abusuafo ne wo he ne mo antima ngasa Pole be ma wo ne natena oba ne natena ahoma mu mielu de yemfa saa de ne nine mposa wo mpe ne bie ma kwaye ma ne nyafe mo antima anya saa mo antimi so ani akira nkwaje mo ba na ama yesi Pole ko ayie da no ko na abusuanka so do mo ni problem wa anya akora ne ho ade dibira ba ye ne ho ade ne fa wo mako eno no oba ya wansi wo bie mu na ode aba wale foforo wa agya ne ma ne wo ho na so de saa foforo ya kire ni nyina mo ya abusua ya de adi obi ba mankoko ama wodi pakro ne ba na obi nso de bedi mo ba na afisa ne awugo no ntwa edi se ukotie na asem no na se ne omo ka ne ya mpafo ne yire ba ko no a ane na ne tu Pole no eye sabi enwu ntuzaso na aba igokwa oba ne fa so wu ye ne one ne wu mie no eye ya umu edi de same ya umu na Pole so fa ko ye no edi nwa akatua no we di bedi mo kama dabi ya kachira mutimi na oje timi abusua ni nkomo sa buko fa mu yesoa no mutimi ko fa mu nia mama ne ba se bi kura ke so wawale mpo no ma na metra wade asa me yesoa embi bi metena me nchempo kana mu kan kede grana na mo mu ba bi omunim ni yakoso ya o mu ko munim ene na mo ya da abeka ne sesei na ese kura ye wura se wate a grana mo kura mo kwa ye de be ma mu nie eti se oba ne de ne manan no na akire na Pole so ton eno de ya then we deserve so ode ko ewura o kwa be so nka oba no for the sake of no no say ka di be no on na me pesa me oba na wa wo for asa ka kwa be so wo for na me pesa me kire wo se ni ode adi obi no and obi di wo e kama sa antoto aso sa maria makachem da bia me kan na man be bu makachem se wo ba na to so ne wo da wo wan ne to no opra no wo ntumi chim menses ya ya aduane ama na anu me catch you say be ma bufu oba no obo na sum bo ba bufu be ma odwene se ma anso ne be ma mu ana mebo ne hwem ana se se betare obe boko be bi mienu pe ma so na ana me poison ana obe poison ba be ma bufu tra so se de obe bo ne yira sum eno ane be ma bo se be ba be ma trim se me bo ne no fo so e ho na ye ni dangerous ana wicked point be ma mo me de me se bo ne ba so bo mo wasum no obebo ntida bia mka se mema nye papa sa nenso ya dwene papa chen ma ne suwa ya no obeka se yesu bi pa opagya ye all of a sudden swings at the hwem mo na na mo su mo ta to ebusa mankan bo oh ya mama nye ye o su anu ebusa emire ye sei mi ehunu se ne asem na wo chewu mesu wo yesu bi opagya ne mfimfi wo o ka bi o de atosu na na de entie su na mempon yentie su na mempo obi so do no pe wasam a aboko ene ne o kasa se ko na memfa nka asem we no kasa wodum ani braba o de to abesenwe Pole wodo o pe wasam obi so do no pe wasam a wodi ade bia wo ho bia odo nipa no eti be ma wale na wodo ma sa no ba wale wodo ma na wi nua be ma ne don e boroso enem de yi kire nti no o sapte wo manan onu ni ba se sa se wo ya yi mi nua be ma yama o pa se ogu na ni ma se ka hu se wi aso obi do no tena setena pa no oni ho a me saman ne nam modo no nkan ne nam modo no nka bom ne nya adwuma yesi sense na me na wotumfo ma bibia akwadwo asomdwem wo wi no so de ya afrempon e papa ono ne ya afrempon aye ba yeso abusuafo ne no ka bom ada ne yemu nkonta ye nya bibia yi ada na sese de yakosi se be ye ho ade ye bibia asomdwem
wa hu sa wa mamu nan na sabu kwa kwa no se nan no hu so ne no wa nam se din na aja to na ana na wunyu ma mienu nsi nche na mfa nkora mienu ni se omu ni ma mu sisa obi anu nche man so ye ni oni hwe di wono apɛ na obefa ye kwanto ana pɛ na homa hemene wono ahu sa wo nan eso asenya hwe ma walo odi wasiye me nua be man so no nya mo bossa woni no mo woni no ma na obesua wo busuafo ofra hemfie eti owu ye na ede ne kɔ ye na ye ye wie no ye sie na nadwo anadwo da suom ne yekosie no efise yensie agehefo sa anadwo ayana yesom ne yekosie be bi esie ayana yesom ne yekosie be bi esie ayifo we na hafu kukum eso tumfo nti ede ne die man so wo se de wo si agye ne feso no obehwe nkwara ne nti ne bibia o ma bibia ato asundwom ono so be se na wo hene ne yeja bibia ama no ti asa wo ya me ayekwase a aye na ye no ho nti na pa chese bla woni busuafo ana sa wo yesa adai obi anum so kwa wale na no be ma wale no ye ho ade so no ba onu ni ba aya wale wa ye ho ade na mo tia so nti bibia ba afọ boni mo ma na mo fight nti ye die ba ye oba ye ye die ba ye be ma ne dia eno die da 055191 Oja mesubi. Oja me kwa ye. Esu o mesubi. Ogu fakos. Kaya me wura kura. Ebi before. Me hunya me yempu papa. Boy won. Hello. Hello, daddy, good evening. Yes, we pay TV black. We dey beat any at me like. Peter Yanko, na dia no one here do man Yanko. Anya go daddy. Daddy, so dey tell me to tell you that the mo na me to market bi. Na wo chi dey tell me to be 10 crew, 10 to 2. E mo am pen to ya. Na man to no dey o ba we to we dey so mo take ba hwe no o kama sorry bro. That's it. Nani abre wate. Nani abre, Mr. Opa. Nani abre. Hello. Hello. Pole mako di baby. E mame. Hello. Ubesu kakra na akasa straight. Okay. Hello, I'm hello. Hello. Yes, sir. Good evening. Good evening, sir. What's up, your pombo code here? Boko. How do you plan yango? Pikachu, yeah, more pen at Baba, and I am. You know, so I am from so. If it's India, Akana, or Momo Kana, or Mammy, Polo, Mammy, and India make us know about a crowd. India or Mammy, you know it, or God. And if you have your phone at October, and say, yeah, only now and then. Unima wate, a madia, Wawaria, and Awaria Wampra, Omu investigative chain will be a Ubiase, or Baby Wawa. Now, Fam Prana, as girlfriend, go to me, you won't go here. Really, a man can be watch the audience. Oh, we said about somehow I wow, can I say, dear. Also, the video, you know, by never Basu Nimbadi when Nimba, on said, I know Nimdian or Ban Warren, while I know more about some Giri and the end. Yamisha, hello. Hello. Yes, madam. I'm
Sompa, I don't mind you. Yeah, cool, mammy. I promise to say. A radia idea to those way. I don't know. Yeah, there are the son and I am a cousin. I do. A dumbo. If I say obey. Yeah, you quite one kind of quaint. I feel quite at me. Yeah, you quite one kind of quaint. It was a quite at me. It was a quite about one day. Or the baby. I mean, the so, the sick a year no more. I don't know, man, to not say. Now, I care by any, the ordinary sick by Anthony Sicama, nothing over soon, every me and many. I would be on your watching, and say, Bearman, and ye and why ye are when you escape Dino, or ma. And is a wood who no woo, a man and somebody Abama, we ran a map. Never, Dim's dog cabbage near Banzo and any ye. And non quantity and mamma and any soon every time, and any other do only for when the bear mate, no, I bro, next woo, man, I was just show more, were woo near the darkness cabba, or my baby, I heard home when I home, Yammy Bish down. Cabbage near Barnes. Now, men may defend you near Barn. Hello. Hello? Yes, sir. Good evening. Yes, I was. Bob Joe. So, what TV there? I want now we. Hello? Yes, sir. So, what TV? I want now we. I don't know what kind. I think I'm very much interested. Now, Obano, anyhow, and I think they're following property. So, we said, Bemano, and to me, and Henry Mano, and also to me. But your dear a Bema question any brady. It is a very uncommon colano, at least 2 grants, not from 2 for. Now, I think for Mamma. And yet, I'm mistake. I do ever saw Basubio. You're bringing in new commoners. O Bemati Wariaso, Mawa Contu, went my Roma at Nawarias, who we are, we hear no over Conibino. Put it home. Hello. Your call has been put on hold. Mamma baby Jimmy Timothy Wariasia, Monjo Shamoma, Uba, I wanted that and we here, O many per Wuni Koso, Obana Swan, the Abawaji, what they are not in a Jim. Now we are now so no Obana, now what to walk around went man. Now we knew about my papa and soon your pet. Namonia Moka Kuran, says Savita Fratty, a Juniquajida. New Cruz Auntie as a crowd, you more do by Yanu Betty. What did that be? Eh, quite and crowd of Paul and Abush for. Now what bank, Oko Sran Korea, and I see when your mom will be any other shank run a night a day. Ah, I didn't any payaji or Yassi. We are going Mamma Jamina Oti himself, Reverend. Oti Joso, Yamisha, a granny regiment, me am a dofu Ella, Nana granny, and my fear. And then Marshalla, and it's last. Almost be Ella Nanka Sansu Regiment, so I'm a phone. Oh, Radin when you're Mocasia, Matua Muncatch, and Necron, I'm a 12 hour. My few Monaco money. Happy birthday, or more Juma point. Happy birthday to Benjamin from Aparu, from the Palu Mine, from Palu Mine. It's one Palu Mine. Happy birthday to Benjamin from Paluman. Paluman is one happy birthday. Or see me come Paluman, I'll be winning Pacro. And the Benjamin, a radimo would done your crab, a radu show, or Mescan Trabobuano, or Mabram Poye, and on Auntie, on Chow Benny Munyam for one Jinipa. Na Abrabon in your fair, was some pretty rule of Paluma, I say, Minshao Mano. Ya do be see so free my feedings, or ya uniform my feedings so. So what chance they are kind now. Chester City or China, our Liane Cosso, our Liane uncle. Yes, Sisinu Kuno, brother taxi driver, yeah, brother taxi driver, brother taxi driver, Ochawa Koto, or Kotobi, I think body,
nkuyan a dasenne nyame wankuyan a dasenne yɛbɛte yɛ ho nka na nneɛma akɔtɔɔte de amaye enti mafia era granny ene silas nyame nhyira mu nyinaa no nya mu kase ayifo so amefo nyame nhyira mu nya mu kase me dofo ela ebi ya meba behwe woni achi wate meba behwe wonim na nneɛma akɔtɔɔte de amaye enti nyame nhyira obi a yɛde mbesia nyame pada sene obi abɛsa ate yɛ nka biom juada ekosi ni fiada so yɛ sompa Asem Mpe Nipa foso be matenam juada no wawie ya wada fiada no de baton na hye mensa na yeso de akwa wie ye na me pa mande be hia ya kramo bye 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 bye